South Yasenti no otamfo ani afri so na impokra no se wa ma obi a Nyankopon ye nyansafo di enti a wanfa awo no ama wo ni a wo hwehwe bi a wabɔ ho mpaye ache bia no hunu se ne mrepam no se wo se nyame eye ma wo se de etie bia no nyame obeye ama wo enu nti yenyan se to da ne yakwa hohia mu a ye beka sasa afei de ebeduru ba bia no behwe ne yakoka se tie nyame afei ada nyame beyi wo prayers no ano no sebia son sebia nyado na wanka se wada ne kwase a enu nti yehunu se nyame mrepam ne nya twen ho that's about the bisa no ebeboa ye nko ade a obeye ede amaye meda se papa se ewie wetie ne sa ede amame eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie na dwuada ye de betintim so ye de betata so ye de behwe so ama no abusai pei sa bepepe na tie enu nti ba bia wo bia no bomode asa obejoin ye Akoma 87.9 FM eno eye Facebook live liking page no na comment na fe bomodi asa wo be share na dwuada operation eya no mabusa akua se kwase na akua mame wa mame de wo ho no nti no na dwuada ye nyere ye ho na ye share na ye like no more na bibia ntumi enye kama pa sanso na say ye YouTube na abehwe no so Akoma 879 Akoma 879 ba de ye hwe hu no say ye nuanom a mo hwe YouTube no dodo na subscribe ye adaworoma ene de kwan so mo subscribe ma ye breso you get notified na o subscribe ye mi bell no adome bi da homia so eno na ebeche wo se Akoma mu nsambre edu onua TV yani ankase edie mu a edamu live si enua Penny TV 3 no eno nti obehwe no sanso na Rabi 1 TV na Osei Chrome TV anase papa bi TV ni na no obenya bi ahwe wo hobomode a se wo bekoso na wa hye ede amame ma menkwa na mene me crofui enkodi enkomo na hyene so say first story no Delta Paper Mill omode floral tissues abedwa so no wonom na aso asene na mamema debo akwaba man pacha akwaba debo memu akwaba we ye na mame boko de pacha boko mame ohoye pa good na mema menua bema Kofi Gabriel akwaba Angel Gabriel Angel Gabriel Mama mema wakwa bebe na promote say u free soro ba na abofo ni Yankopon ho te say omo ye pa ho abofo ni Yankopon so mo chiachia ye ene na obi abeye nsira because Inji Grebra onu ankasa wo studio ha say na che say de ebesi double mame ena no de asemi beto ye nim kakra hu no pachan ti ho ketu bi na me hwade mame pacha oni nyina ne say your friend saying asam na yira asam na yira dia nya na akua beje joy na wo dia there be minim pa don't worry because so there I said double ya no wo to be hu say ohun be ma no refi nsem ni bi na so said tie bia no ye beka na no double ba ha say Deborah de Kofi eba ha okaso obeba bro ba ye no na yapon ti ene ye beto aso said tie bia mpese mu hu se ene ye beto Deborah ene Gabriel asam no so ansan ye beto aso no ye wo project bi eda ye nimu dada ye di hu dwuma na ekua na no pa Friday no se nka mi nyantiafo a kasire mesi endi wo mudwuma na buru wonum style bia bi mpacho me freeze na me gina so no me nya lot yiri lot yiri na wodani sie nchire no and mama madani sie nchire wo TV so sa no ya freeze wu me nya lot yiri yeah enti no na mesef MTN for said the menisi abre God's way you hu ya ade mu enye shosho kaso eda ye ne kaso da mo ye me sa na no Friday no enti mesra mo a na no Friday no bi frɛ osema ko na ye send ye ma me ka che me se menya problem kakra wa MTN but o ma resolve it enti we dia obi ya da Friday no on send sika ma God's way na ma no mesra o bomodi ana send my mi hia pa
me here papa here bi eye mo amunim se bibi da ye nyina ye ni so ye je akora aketo God's way enkwa ni din no kra no so ye nyame akwan nti se wo be ye bibi ama na ni kwa so sa de she obotom dabi yesra emfa she obotom emfa she obotom wo ye no pastor Julius Obrai won so be ka se bi na nka sa da be me na pejamu kakra na esofo kokko no metra se wi a ye beba mo so wai ti na medi nka ma makọ aba na ye tiefo ahunu se mo issue no ne ye beka ho asem but operation save life on so ho akraketo ate se wo bayi die ya ti menim se wo ye bad time wo ti ase pa be ma time o ti ase pa enti die ne ye ka ne se ye ba God's way die wanom caustic soda ama ne minimum baby odidi fa bibia asai a omo si agese ye ne surgery no eno a ene Ishmael ofre no kogina ne kana ni omo ka ye no wa ka ofre ye no omo so medru kolebu ana so medru he omo so omo na mkwan so omo konti enche bi ombedu nto mudura ofre okay ni e hu bi ekonyina me ma Ishmael frɛ o ma no ni e hwɛ so ma koduru doctor sesen o ma fiti ase ana se yaje akora na to ana se aye den na fe yensu ye hu ntoto ya ye no wa ha omo na mkwan so a omo ko nti na ye gusu aye kasa kyerɛ mo se ye ba fefefe na woda ho no ono ene eda hoyi enya ne bone nka onim bibia akora ketewa onim bibia kofa caustic soda no moye masse say ni bibia say ni minimum bibia say na furumu ene ye di tube ahema ye de aduane no efa ewremo na menim se nka wutumi twa na no wo mo feed no kwan ye fa so feed no nka mo de to be me de pa kwan ye mo fa so feed no papa areho na me ba money numbers na unim adansidie no so dey start you baba na so altar of testimony yes so we dey sikan obi so frame me mesra mo me ma me ne mo papa mo ye dan mo enti eya ma mo frame mako me sikan ye 10 cedis o mo pe there be me say me pe mama 50 pesos one cedi kwa me pe pushing in them kwa e ka bo anu ye bi enti ya mo bi say me pe no mesra mo mo de mu mi say me kwa me pe dodo me dodo kura so the mama on dibem say be bia na ni so ade sa o no bia na ni so ade sa o bi wa set one cedi na e dia to be bia show kra no nti ya na de mehuti e na mo mbusa na so aha ade so mo ti ase se ade don sam na dem o de masa o ti za ko na sia 50 pesos be kan we saying I one cedi be kan wa o ko tu kakra no ba o so millions na o pe dia solve problem na solve nti ye de mu be ya ma ye na mo kra mo do ye do ye baby sabia no ma kire wo papa e ma no fe akoma fm de akoma mu nsem badi no kwasensem a ya tiefo wide range of people here na e base ye adoye say ya na say ye boa obi a akoma pa omodi sum left and right at the boa na ya na efe no kwasensem nye station bia na busa omunya enye station bia na busa omunya nti edu bia say ye boa mabaso nti say de ma ye ka no de wo bia wo de ba ye beje aha sabi ye nimo bia situation e na sabi de mo fam ye nso ye fam nti ye nim bia condition tie it is a witimi titi unsam wo remo and 100 Ghana biba o 50 Ghana biba o 10 Ghana biba mame enya fe ne ye be kasa na nkesa wo de kase ba na dabi o ma mu ni nyina na etie sabi wo de 10 ne ba ye no obi nso de 10 ba obi nso de 10 ba ye ne be ba ho so no na me ye pe na boa no ye enya no ti ye tumi di ye presla de ma na ene nyame adom o ko ne ka pudu pa azu na me na mo kwa na me fa so ma sika ba ye ma ye de ye Yes, mo bom homode nti ye bom abaso numbers no na ye to so 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 edini ye mere akosia ate ma akuya enko ne local ema yen because na no taxi driver bi bai odine die bowrem na ye kasa no so wo tanu bowrem na no dia ba no betra se no present the fefe kama baby a wonam bia na wo ben ya ha rem ma ye ha de mra bia nchire obi a secret man so wo ba ha wo be donation anji
God's way just the na ye hunu se wo so baba be ye bi obi wo ha wo se o media esua me na me so fa wo wa enso ma ye wo kesi ya wo no exactly wadwene na ekasa kira wo se ma ne nkasa kira wo se me so wo kesi ye no fa ma ye eno na ada na me kase na nyankopon gina ho afode boy koso no obebi dikituwa bi beto mu saketuwa no ono na wo hiehie mu ne die no enti nyame ni ye de aso ye wo tu mu ntam enti wo so wo die no enti fa bra ye beje ketuwa bi ensua fa bra ye number 0245 ekwe ebotwi wo ye ne abrofo ekwe afro bebotwi 0245 30 14 0245 62 0599 814 926 0599 814 926 Edino Mary Akosia Ade Papa on say yes said you see feed akure ayaro oni man se na fu aye ma say di onu wiase what metenkan o tiwiase so ntiwiase but say obi difa say be droben mu a say be eda aduane die mu ade de wonyame yeso onipa didi a wonya tenka wo mu ono onye bi araho sembe ni akwere bone be na waye na nkwanhia na aba beto no so de osididi yenwe nipa no se na wiase so mu didi say aga wiase o metena se obi aso ho konfo kunu huma onko sa ate biase there be onko sa ate biase mu so aye na re ho atete am na se ni pay se o menya sa situation ama e bianko o finish ne ho ache ayara ho se papa bia wo bia abra so na bra be hwe de e kan na bia na wonni ne ye pese e kira akura ketua pa say ya go back 1 year 6 months 1 year 6 months 1 year 6 months na ye nhwe de akura na ye Friday no mo sade ne ba ye kura de na a chain so wo de ne ba first you know ni tiri ho ne ni nyine ayekese mama say yare we no e ba normally on say caustic soda nti esay ne ma wo yem nti esay ne ma ni wi a esese huru na ahya ase ne esese start say be pronouns nti say wa nya ne ntam say be boa ene obefi ne de bia meka say wa nya ne ntam say be boa na me hwanu a na enkran enu nti Friday no na evangelical kase we o tro challenge to member time no oba no bema na enyi ba ni bia bema no kra ka ho bema no kra na frey o dia kra na enti we dey challenge at the Magana for member mosimo ya responsible no munua bema ne ba na ne ho akwa mu nti emema no mo nkyere mo do se yetumi ye surgery ne makra we sa ba nkwam na wotumi didi fa ne wonu se ye be yi ne nso no na dia fa ne minimum but se doctors no nso kyere se ne nso no osa nti mu kra nso enie ya ye just complications in the complications ne nso no timi yigui e ma yes sashe no wotumi didi ya ma tube no mu blockade omuntu min claim enja yeso mo sama ne so kokonfo na kwalelu ansa na o makọ claim ansa na yase ama akra na aduane adi na sabre na komede no obede papa situation yes so we ya batan ya baby u de wa send baby a wo send no na esha na ye ga send ya bibi kaka be ka wonsan so obetumi ase ya send wa wo sika 1000 Ghana na wo yi 100 mai e da so ka 900 na wo ni wie ya obetumi asa 100 mama ye hia ni wie ya ye mwa na akola se baby amekase mama se eya wo ba awiya wo komuni e bi amerikatu anka betru se ya na ti o se eya obi ba so no nya sa atenka na ma na o boa wo da ye bihihia boa fi se wo nim da
ebeto so na yeto wa ho na beboa wo be pese ye boa wo be pese ye betena radio no so aka ne say asem confirm boa enti sa na sese ye boa boa ho se nipa enti wo de wa ye bi mpo dada na office o pese o sa ya unnuanum bi wa busuafo bi a office o mse mo be bragwaku wo de TV na me hwa akoma mo ya de bi ho na akama akoma de bra ye nyina ye mo de bra ka bi a so wo fa bra so obusuafo ne no mo enhye video no fa send wo no YouTube or Facebook or no mo so twi mo so donate o fufu a wo no di agofra wo fa to manim se akwala bi aba Akoma FM a o huna mane na na mane hunu wan kasa kwa ten kama nti o di anuanom mo nyina ye mwa na involve them mo nyina nka ho na yenye gospel enkwa enye se nyame so be hira wo pa yo ye gusu nyame be hira nyame di obehira because o se yemwa omo hia mo wan dey so obi wa ho kire mu obi wa ho yehia na oboa na odi afem awurade de hia demu no obe de hia demu no ono so ebe hye wan mo nyam adoye na se wo san ya akra ketwa sei adoye papa bi de ne de ba yo be ma ya ka so wonko na ye be di bronya nti ye ntumi but omo de akra yi ba ye untumi mpamo batan ajiso nya batan na wo hwe ne previous photo enu kra na ebubu ye no photo as a brony na ya we dey come mo adwe ma ha me but the previous photo picture kwan we fa na iwaye mame papa mesra boa fa ko banka kranka but wo de ye boaboa no wa enu tira ye gusu kasa agbawe yo ba o ni woni kakra kwa nza fo mama ye ni ka no adanse eba wo de an say o sika no de obesend bia kasa guso eya wo na wo te se mama bi kasa no wo peba ema wo kasa guso no wenyin sanya wo live we enye kululu live na bi entumi nyasa yenya me kranka nyankopon kra be panishe yentumi entum fotro mu da bi ema yetimu krada yenua be ma bi nso eka ne de ono nso penkrata ono nso dance na enra me wo ho ena mama bi sende na dance ya mo numbers ni okay 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 0245 30 Mary Akosia Ade me pacho me twa usesi ansana me ne dabo ene gabi ashase mesra me twemo eba akese akranka esenki metimi akase kiye ba se de esi ba nti na da bia wo se kasa fa ho yenya kakra ne de ato nti adofo mu amwa abrochimemu mu amwa regions ni nyina me pacho yenkoto dweku fom yensa de ensayem de ekanyina ne se momoaye kanea eda wakoma so apese nyame enyema wo de fagidie ka se de obi de gidie ka ye na aso abapa ede ama no wonso fagidie ka na menim se nyankopon so bayi wo bisade no ede ama wo yentie wo bi adanse bacho me ta hwe mo pa nti bra me hwe mo program no na me hu prenfula me ni no ana me wo abofre me tire na be bia o complain ti o ko hospital na doctor se ni isi e hye glass nti no kura ye ko bi sa price no almost 40 million na nyanya de me kura mu 5 million bra o kan ye se prenfula de no kakra wo bi be nya bia no on kan ha ewu so nti me hwa para na ni na me ra ho me ho na me se ye wura de nti me be me hye glass ye we ma ko condition se no kura ha me kam kwa hi kakra de me hear that nisika send ye na me kan go so say urade da me boa bo free ya ma na ni me mobo na me nyo bi nto glass yi ma me dey there's a 1 month wo ho na me ba na free me ho se ma na nya obi e de me akọ eye clinic ni oni ka ko no etua glass ne ho kan nyina dey kan na ka bo e se 1 week na obechiro exams so obi bu na ni na pu nsu ade e be ama wa chiro exams no oni ka ko no acho glass na ma me ba na me sika kapin ka nya me shira mo e mo obi biara wo hwo mo na so wo tie mu no onya gidie so onya gidie na utua na mo wa won so wenya danse bi esu mama me nhira mbebere na otemfo na o mamunye se bi esi asubonten ho ama ha bare mo da hu no friend say God we send ne dia man si ya mama
Muaka, Mr. This carry Tama Akolani Yorino. Now I can me 100 Ghana on my account and I can say already. First carry soon of a woman and I'm sending 50 Ghana more. That very month na market 1,007,008. That very month na and I market echo almost 4,000 Ghana cities. To me so they Akolani Yorino after so I am a million. Let me show me pa. Let me so show Akolani pa. Julius. Yeah. Adansi a ebobo ba na esusu. Ma na ha de obi anim sem se pass ye se ye donation aboa obi na nipa bia donate we nya adansi de nya de ye komo dabi obi ga mi ama so ba reta o se ma dan ye fum enioma nyina te se de afi na mebobo don kum so na medical betana wa ye ntoy so me ye bi ma lete kwaku a chese enti enioma na ya ye ni nyina no ehwo adanse ye bebre enti e dia wo tie yen wo ahia de bi wo bo mpa ye wa kan wo ma wo start na wo kan se e to da wo bo mpa ye na ade a wo hwe no nsanka nyame e bia na ebre ni nie yes e bia na ebre ni nie time I will bomb Panama the Mans having a but a brilliant we be no to be at the man. You'll be on idea for Saka but we be near no way you be now the Abua. Yes, oh, go so crab better now, yeah, nothing. I may release the Adena Mama as some among say Adena on Saka. I dance any babies, I also dance anything quantity of Adaroma, but I never own so dear. Now, Claudia will be on, or the Kawahi and the Guso Kamasem Guso, and then I may enquire Pams. They say CK media media omo kan media minjin so say the omo kasa we nyame we dance enti and e so me pese we ma me dance keke na dey fa send oh yeah na we hwe dey rade be ye ma me mo numbers ne bi mo fa ma 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 14 0245 yo ekwe ayekwe 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and one so mo fa we so me hwe se mi mi osoro fence fa ma mo na nyankopon ne ho nchire no nyame ho nchire no wana ka jo se nyame ho nchire no o bibie bi nti we na wo kan aho chire brem sei no ana na wo kan akora ono wa beso ade so a onyi bone da oni mu hwe ono de oni mu an se su komo de no okofa bia sa no de onim se aduane si wo no okofa bia die sa akora ne ehuna amane nti wo ye dai na wo ye bi man pe ese se nyame hye wa na mu wo ye de mesi wei wo de beso hwe bra na beso akola we hwe wunye bi da wo de bra na bra beso hwe se nyame miye kwan ma wa wo be biye kwan ma wo simple nti wo de ahye wo so de abro wo so we eye give and take me de me se ka se give and take bra na bra be ye bi ma akola na nyame mfa hu mobo na de bi wo ha nya mpai bo obo mpai sa oba enko mpai anka kodada mpai anka ko so ya do ye keke ya do ye afanya so na aba ma we akwanya aba ya doye ne no ano no na fa ye wa doye ye nim sese de tie bia Nyankopon ebeyi wa no obeyi ye misa no de be ma ananya sa no obebi opportunity na aba nti abia ne de sese ye na ye uhunu no emre ni nie nti se wo hunu mra na ye ka sa asam no a sese wo ye na wo ye pe ade na wabo ho mpa ya bre no ubon se ne nyame de ade bi no de gina so no de aya ama nti brabe ye bi ma akola wo ade ta bi tie pa ma obi ti bo mpa ye pa opportunity na sese man mpa no mu a eba no obodiro mu ni ho we so de ebia na asie ebia wabo mpa ye sofo be na nko hu no ba de ebia na emu aye no nti try we so hwe
okay o try we a nyame na nim ko de be fa so okay ma ye kasa se nua ba ko asene ne de aba ai wasene isma be yi we ne ma me na me nya wasene but we dey on person be bo ne din ti ya na normally no wasene message ne de ama me ti obi nso ne din wo so ho obi de Vicentia e de ne de aba wo TikTok Vicentia nyame insha na Joanna Jamera Sweden ono nso e de ne de aba na ama nyantachiwa ono nso de ni ana ono na de baaye nyantachiwa na de Joanna Jamera Sweden de ne baaye ai na ajingo enso e de ne de aba aka honti eno na me de achemu no enti so far de bra e de aba na bibi atumi aye kama 0599 814 926 0599 814 926 and answer 0245 30 0245 30 also odi obdi ebeba edi no eye Mary Akosua ade enti yeto aso bado de koso a na kakra wo hu bia odi send o send ya yensa ebeka afa yenko na yene ye guest enkodi enkomo na yenhwe enne ade a debo ewo debo ma din ka mo akwa badada ma mensa ma obie mu en ye na maame so ho ye de pache nyame adoma maame ho ye de nyame ase debo na no wodi asem bi beda ye na ye asem ben pache oni nyina ne say eye last week Saturday ena abranti amene na wa ye fe no Kofi Gebra dodo na fe no repoji obefa akra amene na wo wonya 2 years woncha nu for de ne call automatic man say akra no wode ne kɔ ne hɔ nti wode ne kɔ wa afa na ama nti ade a kyen ye na me kɔ se me kɔ akɔgye akra no be 3 o'clock me yes me kɔgye akra me kɔ na me tia no Jesu na me ka se wa be fa akra da down fa ne mai ade nti na fa ne mai na o se an kɔ frɛ me kɔ aka kye me se me fa akra ne nuama anye den emre no na me se na se wa me ka kye me se akra no obema na ka hon ma na se ade be kyen so na o se an nkɔ de ne ba ne nso no na wa hu se akra no yare nti opese o treating kakra am se akra se on twa nu fo oba ho no se me ka chen se akra no onum a chen ti me pese me yeden me twa nu fo me kan no wan ka hwe amfa nkyere me ene oye edin ti ma ode ne koye no me kwa akwa no se se me ka chen se me twa nu fo nti on kwa afa so ayeden cha akra ne nu fo enti no akra ne de wo twa nu fo se ade a chen so ne de nya de so me nu bi am ka se on ko nu bi enti no akra de onfa no ma me nko no say akra ne de be ka de akra onfa no ma me nko na me say wo na ne man ka ne sanade na wo kan e no say me de me aka na maka me fa akra ne ma wo nko na me say and agro kra na wudi asem a me kan ye ni wo say me di agro wudi me di agro de obeka bia nya de san be ma na be tu na mam lika kra afia no sisi a be ye wa no pelpel bia wo ba be tu na mam lika na me say nti man kasa nti am se dia woni mi ye dia me nti ase afa nu abɔ me na me di sun ye se me fa me bra baby ote no ekwan bi da ase okɔ me bra mo ho no na me di sun fa no se me kɔ bɔ me bra ma ne me kɔ na me bra ni ho no nti me sa be sene ye nti me ba be sene na me be sene kɔ ma me bi wo station on water ga beans ti na me ye fan se me kasa na ni so o mani ase am kasa ma me no kwase ma me nsunsu no wani ya oya wusu a wani no e be sa ya oya nti nsu nti me hu so oba na abufo meeting because ma me kono na me adwenboni bia ni meeting me bana na me ye de me kwa akɔgye no ma anya ma adwen sɛ me kwa akokontokwa na ase bibisa nti me hu me ne ma me fo ne kasa na me hu sɛ oba na me ye sɛ ma won na eba monyi akra ne ye den e ma me na me pese me hu nanim kura nti oba ye wo wote on mo nya hye na sɛ ma agye akra no kwampo nya ho na ato kone ko pe bibi ye sɛ o si sɛ scan nti ko pe bibi ye ena me yes o mu fa akra ne ma me ti wo de akra ne si table so ena me yes me fa akra no nti no ono ne fa akra ne fa akodi ne ho ena ne fa so abedi mo nti yes ye twe no ezi yes o twe no na akra ne kodi ne ho am so ni so fa akra ne ma me ena ndie wono so mi mu emi ya me kon ma me nsa ho nyina na atiti no ena me yes me de cottage my police station mani mo ni so me de ko nti me ko no me chi wabodam ka se me ma na ya ma chi mi ya ho kire mi ni bia na she wo wabodam kra kwase aba woni afechile
ɛnɛ de odi matenti ɛnɛ me kɔ ne de course wo nyina me hu nti me pass we kura no mi ja no station ho no mi ja no baby ma me ne to ga beans no me kɔ ya yes me kɔ akɔye case mu sisa case mu nya wa ha nti me fa kɔ dofi ɛhɔ no so no omu ka sɛ me fa kɔ ebu akwa dofi hɔ no okay nti me yes sɛ omu ka sa no na me ka sɛ nti omu frɛ no na ɔde akwa ne ban na ɔsɛ ɔno ɔfa akwa ne mam yo so ɔde akwa ne mam ne sɛ bibi kosi a emu obi amfrɛ no na nti wɔde akwa ne kɔ so ɔno ne de akwa ne mam ne sɛ bibi si a mu obi a ɛmfrɛ no asɛm a ɔkan no no nti ɔkasa bebree nti no na meka no aka na police ni ka sɛ na wo bɛma na ɔba aka na waka na sa na ɔte na police ni kwa de odidi na tem na nka kyɛ sɛ de boy we di ya me no sika na me ni nka ne ya ka me alɔke no na meka sa no ndo sa de akwa no bɔ ne kɔn no de kɔ nti me frɛ me sister na me sister ka sɛ okay ti me call me bra ho no na me bra ene ebe kan ya se o de nke be ya nka on fa akwa ne mame fa ne nkofie na ade echi a o se da on fa akwa ne mame na me de mi twa so ti ade echi a nka wo se me de asem ne ko ebu akwa ho no mo e de dofi ho no na me si da bi mi ni se ska no na Maa Akos mo de sa case we bia no mu ka ho asem ti me de ba nti Monday me de ba le ba na me friend no na mo friend no okay ti ma asem no yo Gabi wo sempa okay na oni wo ba wo makra 1 year or saying Pacho akra no nyampa 9 fia ebe no wanye 2 years wanye 2 years na obefa no nuru bra wo so obefa ndi nti na abefa akra no e de free Deborah ho mama ode mama tifo nyina aha obi ajo so okay me koye no akra ne akra de bia o ne nchen o ne hwa akra no mani ska no de hwa akra no ba me ko na me kotu bibio na me kan ebia akra no ebia na undwale that moment no miss odwale ne buwa na undwale no isa me kan me dwale no to bia me kono se bia wo wo ne ma pane sa na bia me mate na me ko bia me ba no me kono hono bia na ne nasisi form me kono me koto na me kan no o challenge nyiya no na akura nyesi na o shempa bua na mawro no de no yi no ho ano na ma de na me twa so ase me ya na chese akwese de bia no no obi a chese opua na empua chese opua na empua akora no ana se maame na nkasa no obi a chese bia bibi o ho na bia o train se bia sisi a o ma no ho kwan e ma onye na se bi o mensu na me ye de me support o kakra na se nipa o no support o na se onso be wadwe so ka asem na wo mfa na o de nanim be twitwi form na ase like na ho ya homte nti me ba me san ko biemu no na chese akora no because na say na ho kan ne se ne otie no white na me yes da bi se ne akora ne tie ne de nti bi to aduane nti me koye na me de aduane ne tete ma no to ji kakra no na me de akora ne ye dai e bae me pa chokwa na me nti me tete aduane ne ma na odi kakra no na me ka kye ne se won fa atade ma na me nya de me mfa enhye no na o se akora ne ntade nyina yifi ni atade ba ko na me se oni atade sei nti na akoye se okofa atade aba me mate okofa atade aba na so ogro me na se na me so that moment na me pese me kasa nti my din you know like my din na me hwe my din na me like I say me study the all person watch there because as ogro me ho me so me penentama ko fa atade ma me na me fansha akora na I say ogro me ho na me say nti akora oni atade ne ntade nyina yifi na me say ntade yifi na sie no gina ho nti aso owura dem no opi na me say o de atade bia obenya bia o de fa shen na me de na eko Akoma FM 87.9 kuma my imagine say me pie obi twen me no obi bi nti sa na o ka kire ho sa na o ka kire na me say nti me de me say me amfa anya asem ogusu na o ka sa asem nti me say da bi ene me kra na me de ne ko na se me de ne kwa e bia me ba no kra no ni fie na me hwe enso na akwa no white nsuo kra no obema ni nsuo no kra no utim se nsuo gi sa akwa no adidi ansa na bia wa ma ni nsuo no se den na hu ne ye because nti fie ho nsuo de se den na akwa hu ne se nsuo bi o de ma kra gi se me ba ne ba ye no akwa no be fie ho no onu nsuo to so saa manu nsuo nti ma me hu se ana de bia ana oyare ye nsuo de ko hospital no mo ka che se ye ma nsuo mo ena akra no so ya akra ye se onim ka sasa nti no se bibi ha na ontimi nka aha nti me se me kono me ko hu si bia
na ana me hu sign bi a na me ma mati ho a che say entwe ma bibi se nya ansa na bia wa yele wa support akra no nti na wo hwe no bibi wo ho a so yele won so yele oboa no nti na ze me ne ye isa na onye you know ka say obibi pi onu obibi betwen there's no need say me ha dia akra na back e say me hwe ma akra so be din ko no white na pum wa emle na numu nyina ha nyina yekuru osan wansi ni hu amama ni ade nam ni hu nti ma me kra me hu na maye empa na me raho na me se dabi akra me panen me ko say me ye de me hwe ma na pum din no ye de ansa nti later no me frɛ no no abefa akra na ko nti me dine koye no do man kan che ni se ebia me mfa ne mba nti me dine koye no ma na se aso mo frɛ me se wa mo na frɛ wo na se o de number bi frɛ me nti o de sa number no so no ase me de send this ka fa so ma no nti sa number na frɛ me nti me ko na me score me so hu na bia me frɛ obi amfa later no no na se baby amotini mu ntwe Akoma FM 87.9 okay nti later na ono baaye no na obe ka se obe fa akra na ko ene kra no wa nkasa nti obaaye no oben me na me ka se na nka me fra ka je se fa akra ne niam aye dey ebra wo fra oba na ka je se fa akra ne niam amra na je se wo ba gi akra na bo so ne natena ho da bi me ye so ne niam kakra bi on pamra na nka me fa ye dey empa nhyɛ no sɛ ne be ya sɛ untimi nhyɛ atade baako ana sɛ ye nti wɔmfa ne niam ani bi nye dey emra ana oyɛ sɛ da bi ai si de na me de akra ne niam aba akra no metena wo ha ana na me sɛ me nka sa akra Akoma FM 87.9 Kumasi tini kakra ana sɛ mpɛsɛ na pomu den ne ye na nsa na ma ye dey ma wa be fa na kɔ nti sisi ane de me mfa ne ma same de ne ma na bibi fosi a me ana be san afepon afrem se bia sei enti no me ntwen se bibi nsunsi me so metimi ahwe no kakra enti ma akra no ma ne ngo me ho kakra me frɛ no se be me frɛ se be pa akra no me ma ne me meti akra no okay enti no me meti akra no enti me frɛ o meti me pa ma me pa ne ma because be ma hweba on fa ne ma me no oni me change words enti wala me ka chen se as well kind as a concert Akoma FM 87 concert na ma hwan me your concert and I say sa wedding de bia otaka me yusu sa wedding me mbiem ho no so ya abontene ni petwam akwese o yusu sa wedding de ma me sa no obu me sei concert me say akra me mfa ne ma ene nka bia bekọ no ebekọ and I say so o pese o yetintin twintia ene me so me mfa akra ne ma maybe a person would be a pako. Okay. One or sorry, they say Pakran, and I make a jadi oil, now be a Uma Crani proud, and so in Sinu, or be so and I'm saying Sinu. Indeed, so be soon. Akoma FM 87.9 Kumasi. Because a good for the any mammy, will you are not meant to? Yes, in Sinu. Indeed, in Sinu Musano. And so sorry, yes, I may my bono. Indeed, or coil or Sanko Church in Sinu, so I want nature. Nkrofobia onimu wo mo se me ma ja akora no pese obefa akora ne ko me se me mfa akora ne ma no nti nya me nchaade me nsim kopie so ana ma me ne yese sister ne yese anya hwe oni mbe kasa nti nya abote onya abotre no ha see ase like o kasa ye dide we bema ye no le se na me bema ye de bema fa akora hwe no Akoma FM 87.9 Kumasi akra na nkasa me mfa ne metra me nchen say you me ma be hu bibi na me se ma ne me di me side efi so ho bit me be say bi kra na wa ba mu na abu no ho nti o de ma me so me mfa mani nhwa ade kakra later me fro ma be fa akra no omunu ya ho no tukum ma me sira ma mo nja akra na ma mo na akra se no obole nsem se me di akra we pa be ma o se akra me di me ma se ma ne ntra de okay na me so boa okay ma me so me mfa ne ma nti oboni nchem sei ene mani nam ho so no dimirika no aba be twa akra no ena me so me ye se da bi nka o ya akra ko e frato ena me so me ye hard ena me so akra no nti me ye sei me so me sei ena me piano so ba no be so me minimum sei nti obe so me obe hangi me minimum sei oba na be hangi o obe hangi me minimum sei na debo sa ho aden sa ma oboa asema boy ne kan na se mo na kwani table so mo table so ma me se boy no na no de pa me wa dance for ha number was send this cafe so nyina so o se ma was send this kind na me sister mo nyina number so me see e be frɛ mu e bi sense ma plan
man na no do obi me no me kasa wonya mutro okasa wantu but wo sa wo kasa me ba enti no sese no wo dia wo pa chese Deborah nhwa kora ne yie enti na kasa gu fidie ni ma wanhwe akora ne yie wanim kakra Deborah nhwa kora wanhwe ne yie enu enti na wo pa me yese me gina hwe no emle kakra bi se wo hwe ne yie amibo Gabriel se sika ne yede hwa akora wo ebia na onhwe ne e sika ma ebia de ode beba na so akora na hwe eno so e se bi ombume opumisika o ti onu de se opumisika be ntina akora no so be send sika ma no wo send na ma 30 cedi fanto di ale ma no 30 cedis na daily na ebu ha de be 2 days 2 days 3 days ebu 2 days ebu on so ebia obe kan news na that sister ebu 35 ebu 40 for how many days and weeks ebu 40 any weeks days ebu 2 days 2 days ni kwa ebia ma Sunday o ba me say nya kakra me say ebia me nim be say sinima san so dia edey asend ebia 20 2 days bia wo to be send this ka send ma ebu am fan say at least 50 cedi and yes ebia me Sunday sa you know 30 cedi no and 35 no de be yes de ebia me send akwa bia me hunye de bi no aha na me de ma send ama no iso but de asem ya me feel say me ko ho akwa akora no na me kwa ebia 35 bi so ati ase na me de ama no enti so ba ka che me say me akora no won hye dan hwe ne say bia metwa watwa bo ato ho dabi efise ma won hye akora no hye ba po se me hwe na nka akora ni se na bi hunu me hye say won hye dan twa ebo ato ho say na watwe bia me de be unya mi hunu se enya de ese komodi akora no ntimi so nya ya na ma ye dey me so ma send me ma sa bia komodi nyame anim ni kuri me so me hwe se akora no e bia komodi no je se bia me di to aduane kura bia ye 10 cedi kura na me ka se da bi we bia enya yi ntan me fa bia fa aduane na kire nyame aduma me sen na basa wo de ko wo so the 30 cedis back 3 days ma 3 days so o percent ka on family say a day and not 2 days ka de bia nka 30 cedis no ka emra onfa de bia 30 cedis 30 cedis ka de bia 30 cedis na what say mon check enfama menhwe o person ko did every day 30 cedis akra no ko school me patcho de bi ma onyan start school 30 cedis 3 days na person be ma no enfama de bia no o de yada de na de tutu ama no ma me patcho akra no obo pampers 87.9 Kumasi wanya say no obo pampers akra no onya 2 years onya 2 years so da so bo pampers ne so benya akasa no onya 2 years patcho nyampa 9 February no onya 2 years no da so bo pampers obo pampers ma say akra no wakoda hwema ne nwonso ansa wakoda na mama da so bo pampers akra no me patcho se mo hu de waye akra no ma me say akra ni su ano wo mo akra ni chen wo mu nyina enanti ja me ba no me ma me ti ase oba ne se wo di akra no ko nya 3 months ko shira no ba ye wo di akra si fama oba pe mama ade ntina mo di akra na si fam dabi me pa de me panisa e mama fa ni si fam kra o fa ni si fam ato baby waka e mama fa ni si fam mama akra me fa ni si fam ti dabi akra me pon a chon se mo je nu osu se mi konso kra akra ne hye efie ni atim no eye obi dan a edan no munya wieye eye dan a ehon mo nyina futuro nko a akra so odi agro de eye de obedi agro fam mama kwan aboy wedi ma faso nyanya yankopon ne so mu a na me ma meti ase anka mawu ene sen oya mama me wo foforo ni ma neska sem ne nye ende na wodwodwa banche ne body wo ne fie onum ti otumi de biba na de 20 cedis aka ho afi na ska sem ne ma na akola so e be ma ska sem ne ma na wonso de na wo ye de abo ma sem me wo foforo ni mu no me wo foforo na me wo fie me nyanko shira akora ne ska sem emma enti me ma me kwa ka se dibo de ekosu yi de e wo se etumi ni abrante ka sam se ma se ska na ebi ni ho no ma wo be ni den se me ye ya wona me dis wo wona me ba wo ba ni mi o me nya wono ne ba nti se bibi ye me ya wono no fa ho nti no wo de wo ye bibi a wo ya ama me na nya ono na wo ye den wo ya ama no ndi oba atan ne ba no akodi dwa na ndi efufu no oba be wono me nya bi edi ti na akra nunu mi nti me ma me kra dan fu bi ba no se ma me wo so la no pe wadi fufu na me si de bi mi fu no se na akra be ma wo twu mi sa no ene dem ka ne papa nti je wo pa che se wo nyim ni nyina wo wo ye nyina be wo mfiu
no o so enhye enye na ehwe ne te sen mama enhye ne nkoye ebi on ma wo de 20 cedis ba 3 days no on fa bi mai obi ama wo foforo na kanya ni sanka ma yese o de ye wa na person ne gya ya che nti senka na wo ko ho fa mama me ne na gya ya che na ko hye na ne yete obi ani nyame enim nukuri o wo yeso nyame enim nukuri ni am say women bia no no mo te be suo me nsa sei e chia me e ka kire me say why ade pa so e be ka no kura onye won kasa asem no menini na makware bom ko woman ka wa ma ye ba papa wa san hwe no wa hwe no ama wa ye kama pa na me de bia me kasa de bia asem de bia me kasa nipa da sani nkasa no em so di wia na ni rafi yes ena se nipa wo ye bibi na se nipa no onyi aya e bia wa ba mu bu wa de bi hu efese me mi tu me hu si wo se onye hwe ocha se eboa akra me metimi di aboa no wo se me ye mmoa ne ade mmoa no so nye de bia na hu sika ba se sika ne ka se ba ono hu sampa enhwe no e different but say da we need to say da say when ni sika no yes no afa no wake up let's say so o ma hu se o hwe no enye de bia nso na nipa adwuma yo me ba enye de bia nso na nipa emma adwuma yi to ba wo so wo ho a na wa bo ho so se wo mfa wo da wo bibia wo ho enkoto be ma ne so nti se be ma ne yi bi ba na wo so yi kakra na de aka ho na aso na atumi abo a enye de bia na me ma de beba ma me mo bo me mo ba akwa ye mo bo number CB ma me 0599 305 202 0599 305 202 eno eye God's way mobile money numbers no ebina eno na me bobo sui 0599 305 202 wode ko ha na emma network no de fa ko ebeba nti God's way mobile money number na msadi tudwa ebie mo no ni surgery no akakra no madru kolebu akra no ene da so no menua ba ma me papa me mame enye wareho 0599 305 202 305 202 0599 305 202 Mary Akosia de na obi ho a ebia yesisa number no ya no for say dey to office no ebia anya no current ni asasa no me patcho ni na ebia ho aya na pressure ni gina eno nso dodo ti na wo se sign ema ofoforo because empese be lose skabia enti no number wo beti say ye bono the right number ye bono nko a your right number enti nka say number no nya ye mo bom debi ye ni ye bobo no ye bobo no de na trese number no efri ye he ya e na ye de ma wo ba won say Ghana for de wo bebo na edi nkan no eno a na obi abefa nti yesa na pressure gu no so aha nti wo say ye ma mo foforo na ho ha wo ne sending ne mo 0599 305 202 0599 305 okay what the first so be din ya de kro na edin ya ba ko Mary Akosia ade edin yesra edin kro na e number bia ye de ya no aka bia so number mesi wo betumi dia faso ensesam free baabia enko baabia nti ye bodin na ye bo number na eye hwa ye je me pa chawo ye je because the edru no atubunu mu akra ne ba ha da ne fia da na enye papa usu no hweye ntini ye ni abre ho no nti yesrawo ye bobo number si mesrawo emfa baabia fa number ne so ye bobo bia wo betumi dia fa so my number ne ye correct 0599 305 202 0599 305 202 enti yes of fa so my ye je mo no kakra na ye mfa hwe ye ba okay na wo obey wo che sa akra no wo hwe ni ye efa ye ko si hene ene ede ben ye no kasa wo ase wo kasa mre bi kra ko ye no environment na akra no ewo no enye try baby anasa akra no wo no na wani nye ho anye bia no mimisa wo
ɛhɔ no na han ma wo be ya na wo be ya ne ko han na de watim bibi se be ma no e wacho bro wanim e wacho critically ne maame ifrim edan a na omo etimu no na ko ese fiura na eji ena me nso no se bi nya me ne nete na me bani nti so the first na work na me bani nti ena ma me say me yede me tebe bi ma no ena odi gumi susa ena me ka che say ono kro mo ye say omo kwa ko han dan em say omo antimi an han wa na ko han de omo antimi an so omo ye nuanum no omo wo ba no enye omo nua no on say wo ka say wo ko environment wo no na ehonye o kasa no nti bibisa o say efie no na han ma no ana say nyo na han ma no na say ehon so ene baabi a wo no betumi atena woni baabi a na nka wo do obey na nka wo pɛ dankora baabi ewo environment ho ye kama e di ama no na otumi ahwe obani ye eno nso ade ba ko no say se bi menini ni hodie ya me ka se menini ni ho mo makurari nti ena me ye say me pe baabi ama no me sister ye say ho na damfo bi ni fie ni ade beti bi da ho nti obema obihu no na nka wa ye dai wakwa akotena ho ena me ye say okay for the meantime no the on fa ho because na akwesi yi tu no wo ba na mane asema wo ka kire me na onwo onim oba ni nyina oya we senka wo kope baabi dia na woni so kope baabi a wo ye kama na bi ama watena ho ye kama ya no me de kire ne say aha ope eno say ha e kama ope ana me say okay ene ope dia ade ba ko say pasting nipa obo pasting obo ho pasting me fan say mama ye bisa na sem no yi ano me wa ba mu bi se wo na make up wa we o say akra no baabi me ba wo se baabi akra no obetre na enye so bi e ho na wo so wo woni baabi a enti sane bani nti ne se ho nya na wa pɛ dan baabi environment ne ye kama akra no nya fam yade bia so ate ase eno na me bisa nti ba ne kire me mo yenko edan no ne omobo plastic no mfa se plastic no enhye da nye smooth ayisa aha bet omabo nti na mi kwa koto se na me se we ni de enhye da nye ayi bia sa ba so ni je ho dia o ye betumi apɛ mfa se carpet bi kura na ibi e dia so e floor no kwa na omutumi adem because ho ni na omabo no plastic and as you acha se after you yankwa you can say you let's out to her sa akra na we dey no matter enti e ho na se we yi akra na kwa kwotena na se oda so te baabi na omote na ho na we dey ho na oda so te ma me se baabi na wote na ho na ada so te wonya baabi enfa ma ba che wonya baabi ama me ba boy na na no me ne ba e scorpion be ka akra no dem ho e ma ne sister na baba en scorpion be ka no papa we ko fro papa bra na me scorpion no ho ma ne enya no e ma ne sister no ne pe ho kra ma ye no be ka say senka your friend saying me ka me ba no na ko no ne ba ne be ka na akra ne so nye den wonim kasa your friend na ma chi senka your friend no say on the on fa ho baabi on fa on dem ni se me ba nti en dem fa ho ba no mu kasa say enya me ba no se baabi etim senka ho ya nka scorpion nye den e ma me ka akra no nti se ho da na oda so na ma ye da so tie no me ba no ohobi so we scorpion aka oba ana ya me meka me ba ni fi 87.9 Kumasi wono se BBC a utiki advantage na wo keka ka ensem se bibia che se bi menya magic ana me nyankopon but ade bi wo ho a ade bi woni isi na se as a instant awu ye ya se o be so o accuse me say as a men no me nim the way a me ya ade o tadi watama yeah won tim atem enti the reason why they say the reason why me say me ka chen say so wum ni pa de wum ni de akra na eyoba also akra na mo ha also pesa obegine no say akra na ja obegine no say me de akra na ma wa anya de akra no owo won chi a me bi be sendo se pa if say ya also ba but akra no week me smell akwaje no na me so me laba me nchen na me se me so me hwe no if say akra no me ho me wi akra no e na o se me ma be wi akra no edi na ba okka che hwan se wa wi de mo frame no mo se o se me ma be wi a ne ba afi no ho what you say enti se ma be wi akra o se ma be wi a no mi kam we yi anka me phone kran ka be record nka be ka o cha say o kan sa asem no he de we o kasa no
aya na ase me akwara no de bia me kasa akwara ba akopɛ de bia ɛho problem bebree sabi so we didi na me a eso se de wa ase ɛna o diska be kwa ma oban so atumi agye bifa wo de brada fa me de nyame sunu kroni ne ma me ti ase ni nyina me timi tɔ akwara na aduane na makɔtete ama no ne ma sasa ma chi because of say omu ade ba akokra me timi tɔ akwara na aduane me timi ko no tu yesa wo tumi tɔ aduane e tete ma akwa na ma nya se mi mu ado ma sa me wo ye na me timi tɔ akwara ne ma na ma me ma pa ne ba me si be ma ne ye me pese me wo ye otumi be fa akwa ne ma kosi otu akwa ne nyoma de ma na otumi be fa akwa ne ma kosi otumi be fa akwa ne nyoma kosi se akwa ne de otumi be fa ne nyoma kosi untumi si be ma utumi si wo ye adwuma e discover ma wo ba na me ka chense semna eni ho a kwasisi sa akwa ne nyoma ma me se me di be si me nyoma ntino no agye nyoma ne se ndi wo semna ofie no de akono a wakosi akwa ne nyoma be ma tu yesa and my sister no ne baketwa ne yare nti wonya tam ne mama from say me ni akwa me ni boy wait na nyina woni mu bibia akwape na menyam emu aduro ka se me nkoto aduro ni nyina me sister no onim na so say ye ne ya say ne me ba ne ba ne yare nti wontu nyama otumi me ka se semna ni ho a o se semna ni ho dia se sa akwa ne mama na ma se say gu poly bag mu no dia the reason why u ka chen se semna ni ho chobo o ka se maniska nkoto semna na semna ni ho a obisa sa wa ka sa semna chiro da me ti mama ti me ka aya na o aso me ka asema me ka no me say me kono me mu efiru nsem but da ba ka se semna ni ho no me ebi o ha me no ska se bi to semna na juwe ana semna no so se o to a me mu se 3 days say ye woda waka cho se semina ni ho mama sister ye woda waka cho se semina ni ho maniska koto semina wa me man semina ska the reason when try me catch say akra ni ma yita me fa ye no semina da ona sa akra no anu ye tama na akra ni salo semina mamfo de be cha ni nyina gu ho but unfancy akra ni ma no ana me beto ye na me dabi oma akwara wo efoforo oma ne niam bi wo ho a ntade ne adade eni kwa se ye fisa ana mo so nyan kwa na ote dan ni mo doso ene ni bigua we bigua mo pa che so be wo kwadwofo ana mama totally on sense huni ese wo na kwa fa e me say now yes ene nti ma da mo so no asama o kan mama asama o kan obo me pese me chance ye mfa anu ene edina wi na wo de wo so na wo de wi na akwan abowe wo de me fa so ma se oba te akola nu me me ba be jiska akwa koto semna no 20 cedis ade ama me se me fa mi to semna na fa bi ye da na me fa bi so semna ma ene semna ye to semna sen me say o ma 20 cedis so fa 20 cedis me fa bi me di diska kan wa di diska na won ka beje me ba sabre no na woni uni me say 20 cedis so fa koto semna we see sha no na woni ne twempra na woni ne ma nya se ya twempra ma me no wano ma ba so ma na woni ne twempra me ne twempra e na wo se akopa ni sika die ma me ni sika die wo se mpedi mama adan ma me pa cha otie me nyam no e kwan a ode me fa so me ye se anka samne na anka me ni ja ni mu na me samne nyi nsem ba mu nti enya ba ma wie mama me so me ni obi ani ho enti bu na me ne wo ho me tumi free me fi oni wajai wo hwe ne ba wo hwe ma nya ne ba no o hwe no wo so hwe me e wo so hwe mama rebi me say wo hwe ono wo te ho de a wo so hwe ma nya so ne me te ho na wo ne me te ho no ma wo kwako me no me ni wawo oba ta me nko ba bia na me ni adwuma bia so ya ma sa wo be ma na wo sa wo hye me ama no du sa kwa ni du ble bia debo wuti wo world nko ana wuti world aye nyina ye ti mu bie be ma ne wuti kra no no hwe wo sen na wo ne wagya ye wo susu se be ma foforo bi kra hye so ene won say ma hwe wo biem ene wuti world nko no kwasam minti bi da se be ma ne wuti ohwe okay mo jai on san hwe debo minti ase se mi mu di tu ma me pacho di enti a wase boy no hye me ne say ma me pacho ti minti akola no me obi akola no mi de
ntina wasa won hyeme me anya me ne be ma fofo na wuyo me pacho nya me ne be ma fofo na wuyo okay tema na wa wonu mu na wo ka enye ne ama wonim na me ka se mo be fa ne be ko ye sa me to me didi me da me sorry me ba me ko be nya ni sika na me de ba enti me wuyo ni on hyeme ene be wa hyeme abekem samle mu na wuyo na mo nteba tete me wuyo ni nyina se me wuyo no me nyam no na me ka chen se sa na be ye dia ene ndia me wu a obi antena ne ba bi enti e ba san so yesu edi ni nyina so ba me ba ho otumi frem ma me si ni nyoma mi konso me no agya me ne na mi konso me no agya ne me edi mi si ni nyoma otumi ko fa ni girl bi de ne ba ho no girl ne ba wo si ni nyoma nya ne hye me ko so ki nyoma wo nsom na da de na me obaji me for na me si nyoma so boy we kasa asansa me nya ma me ya ni nyina enti o so hye me and no need to make a chance. It's a show. Yes, mama. I was shaming up say a crown best at school. No bet pesca on any make my one make and say sa cranitin one or bet pesca my me send your bay me so me discamera I don't and no tina mama many a break. It's yet says the cannon open answer on show one cassette to send him. Man says I manage me by me here says can I say you know ma wa amaso wa mema o se ni bo so be me o wo se ni bo say attitude na like say subana order na di no the way on o exchange words na oh it means say enye obi an like I say like so opebi afuru bi ho a opebi afuru bi ho a me responsibility to be mtimi ka se nti akora no e oba na se me di akora na bi jawo say sheno na me I don't know enye sika enko na kwatra da bay okay wo dia ma asaibu mra na ye ba me so asam se no se tete se ye pese ye hu se wo de akra ne koye kra nya sai wo be fa no em say 1 week 3 days 1 week 3 days okay ye be hwe 1 week 3 days no ka wo bo wa akra ne ho na didie mu say na wusi yiskasifa niye mehwe bra no wo no ho no so no say na wu yiskasifa MC bra na afa ye bia yentu aso e wa ha say na ne asem no aye ne sabenta no enye easy aye Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na wutie no ye ne Deborah and afa Gabriel enedi nkomo omo hwemprada wo agya akora wom akora no ho masotwe na dia bepie hey azebu family mu wo Dr. Bayaba Clinic yo mako medase pa nyankopon enhyiramo enne awie ni transit ya na ye de enhyia ebe free Dr. Ba asoye na ye de ama ya hwefo ene yetiefo enyina de dodo na anim eye ba se ye kase Dr. Ba na chese e dompe ene nkase ho asem ne ye ka da bia ya na me ka kire obi a wo tie mi a wo hwe me se ya mo anenye se wate se doctor bi ye dompe ne kase mu adwuma efi se kase ni dompe ne ho asem kan den pa enti se onya Ghana ni a wo no ankasa de ahaban enya aduro bi a ya ahaban a o kire no kan ye na de sayare a mesrew bomode ne mo anenye na tie na fa number no se de be ya ubetimi de wani abekire na yare afre no nkase mu yare no ohaw ne amane no ni nyina no aba am yatu ase ama na afi wonso wanyiwa hoto ene ufa number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pa cho Dr. Ba ewo Kumasi atonso ago Aban hospital kese na nachi ane yewo enkran so yewo spinters 18 junction awiai yatenase na mechia me yonko pa papa Sabato designer ansabu so ene awiai de Dr. Ba ebusa wa wo hwe me a wutie me se udompe ene o kase ne ho tesei ablani ablanyina ya ne ye kakase ni dompe wa se ma obi tifia obe na adwene se na Dr. Ba kase ni dompe mesrew wo de ho nkan enti na ya na wo toto mra de sa akeka kansem no efise kase ni dompe ne yale betimi de aba akwanhia betimi de aba enti eno ma mienu ene de ba enti wutra nya ewiase na won de wo ye den
ko wanim kakra bia wo ye de nkasa ne de ho beka efise mra wusa no nkasa ne dɔɔso ba mo na wu nyine na keka bom na ba ye ketwa enti obi enyina na ne nkasa ne na ye mre enti mra wu nkasa ne ye mre abranzo wu ya wo te ase na ya wo ne amane ha wo de na kyese ya asem eno na Dr. Ba tena se a wo no ahunu se Nyankopɔn bɔ ahaba bi si emfa nsa nipa yare ye wo kan twronim adenti na nipa to a ye bre abra sa ahaba na twe ehu nyina ahia enti Dr. tena se na nyame de da ye so ne nimde ma no ne nananom no di akire ana ne watete haba ya wakeka bo ma nkrofo mo bre wondompe ne kasemu yare no Dr. Ba de hwe enti sa wo Ghana na se wo wiase nyina nipa wo hwe odompe so ma ade chi ade sa no eye Dr. Ba Herbal Hospital no won ne hwe odompe no kasa so obi eni ho he enano nansane ne na wotwemi enu ni nkrofo bebre abeki kanse bebre so mo hwe odompe ne kasa enso nkrofo akọ ha bepem ne awie no mo de asa abedan Dr. Ba enti adenti na wokọ akose sika na ansa na wasa aba Dr. Ba ho abra doctor na obetumi ahwe no ka che osebra enti mesrama me papa wutie me na awie se unipadua na ne wo sori na ho nam nyina tutu ho enso to kakra bia na wuwo mesrawo enipadua no ni kwase sa na eye o na wo de awo kakra ba na ho tutu na nso pe visa akwa abrochiri Ghana wokra na wuwe na Canada wo mesrawo brani enyi no ma na wo nipadua ni mu ama nipadua mtutu titi bibi te sesa saboro ebe nipadua ni mu enso to a wudompem no kase mu nyina na ehwe na ye wo ya ni nyina Dr. Ba se 87.9 Kumasi bra na onfa na haba ni bia ode aye aduro no emfa ntu sasa saboro eni ahotutuo ne yawo na wo dompem no nyina no emfiri nipadua ne so ene ya na me ka kire nipa no bia nse obi o wa wanya nkwanhia bepem sa abreyi afa na ne nkwanhia no aka ne ho na ade de ba pa ye nipa bebre na nsa de ba Dr. Ba wo nyina ye mehebo madwonku wata so ano kasa na hye no enkrofo de awewe pa na no mre ba wiwi bia no ntimi fa wo na ni nsi wo da bia obetena fom wabubu ano no etimi srew e bia no anya nkwanhia bia che anu ampa mu enne wo ahyase awion kakrakra wo sole ana ana ne ye oyamesrew eni akire nkototo no bia no enkofa yale foforo ma ho because ya boda wura ka che se nipadua na de bia ye kasa mu yare ebe kan no ba bia wo so do ani kire eye Dr. Ba enti se wo tipensi bi ebia ohibo no emututu wakoye se awere kasa ni nyina ho awere amesrew tu anamo na tu Amerika na nya gidie fa awurisie ne anije be pie Dr. Ba so eye na mra wo be pie ho no awurade ye be hwew di abaya kan amwonu se tumi wa habam na Nyankopon de adom achamfo ba enti ohibo na wuntimi nante na ene abubudi agu ho no Dr. Ba to nsa afro se bra no hwew ena me ne wo kasa obi anyankwanhia ma ne namu dompa abu mesra ba bi o wanyankwanhia bia se ye wo afom se ye wo dem se ye ka mu se ye moto bibia wo de anyankwanhia ama wo hawo ne amane aba wo nkasa ho no enipa obetimi de ahaban ato akasa emani ni busumi mienu kura ma wo nana timi agira pinti no eye Dr. Ba enti unamu kasa na abu ebia wo nana frichi ahono wo ya ho hwenye ya ni nyina na wie ye eye Ba Herbal Hospital aye frey ye chamfo ba dodo na be die chamfo ba na no ma nipa bebre jeso wa akire enyare wa nyina bedwane edie be ntra yale bi a wudi be pie wa efre no se yale nko ade edwane fi se die na em na dwane enya aduro eya haban ana Nyankopɔn de ama na Kofi Ba ode pam yale afiri ni padua ni enti blane hwe ena me no kasa obi o ho ani sisi ye ne ya achia ohuna ma ne wote yaw pa last week me be ka che se ma me bi ba no madwiri gu ne so enne ma me no ena o ba Dr. Ba ho abasane eche se achia bi a wo yi no ho ase ne sisi ne kura na nya hwe ni nyina ya dance afiri Dr. Ba so ye ba enti wo so e bi a wotifie yale a wo kan se misisi yale de da ba ne beko ani da so asa ana manum nranum anum eya busa nipadua ne se enu na nanum ne ya Dr. Ba adura na eya busa ho se hospital wo do a wakọ na Dr. Ba ka ho Dr. Ba nka ho enti na me ka cho sisi na ye oya no emu twe ni nyina fabra Dr. Ba ho ye hwew ama ye obi e wo sisi mu ama sisi na che ni nyina no ye tuase ama nipadua na nya ne fa hodie afa wudu sisi ne trase a wobetimi atena din wu soli gira ho a wobetimi agina din bibia wo sisi mu afra ne ya obi na Dr. Ba pamo afiri ho ena awia yin so obi ho a wo bre e wo na chikase mu mesi nso toto a wo ba fe no chikase na ebetutu pa yale abamu ama na rere enti na kwabra ne wanam animu akoa wontimi kura mpaje ne mu ntene ne mu Nyankopɔn bo se sesere wo bonana nte kama ena nso de wako na wani reform na he na wo kwai ni nyina agya yale defo a abeso e wachi kase ne so ama ne wo ho kire wo enti de me ka kire wa ne se wo ha wachi kase wachi bramu ni mu a ba bia ni da so wo a ebetimi ahwew e dia haban atu ase ama wo ama kase na nke yekoyi operation ama na rere no ni nyina ye Dr. Ba ho
brane nhwe na afi wa chika se bremo no etodin na afi wunsu nya ofa ahudie ena wie ya me no kasa obi die ni kotodwe abre bia me ka che se kotodwe na ye ka ho asem no enne kotodwe na enim kwala o enim pani enne maba wa nyina mpabo atente o mo agya hwe enne wo kwa asori ana ne sepesi kuta no oduru wa kakra bi minute no awro no de na ade ahye fize nne no kotodwe ne yare ebam na nipa ebo din boda wuro ka che wo se wo nan na oha wa bam ti se kotodwe no a sabi se si a wo nan na che a amade da bam a ya wa bam a ya wo ya na wo de o ye ho no Dr. Bansi fa kotodwe mo ha ne amane ne bra no fa aban na okuta no ntu asema wa adan na wutifie na waka abrosa so se be ye kura besi fom no eye boachi bidin mesrawo ukotodwe na eja oya ni nyina no ani da so Dr. Ban ho ade ye didi dwuma na me ka che wa wie se eya haban uba ne de haban ni tu kotodwe ne so a ebobo awuro mu apam yale bi abetena mu ama kotodwe na wiwi nyina no na ko siesie ni nyina kama emre tia bi ubehu se kotodwe na nanka mfie bedu ntimi fa nante no Dr. Baje opoma ato na afi wono so amo anante na wo ko ba bi enti awia Jamaica che on se ebia no wanya stroke ewo nipaduanum Mr. Stroke yare no se ba nipaduanum a ewo so ba Dr. Ban ho na afi ye ro ne edo fefem fidiem dia ban ni bi kan ama wo stroke na ete so na edi hwamo no ni nyina no ye yefiri so ama wo so stroke no watimi anya kwan no anante na wo so onho ato ene me ne wo kasafa obi a wo diabetes ho da bia ne da nyina ka sugar no obi o sori o simi sugar ne kosoro ebia no nim se kire bi no akosa agu konkum no wadi ama ne sugar kosoro de me ka chon se ya na yi enuane ne edidi no eno na di sugar na ebre yen enti na wo kire yare ya mesra obra enu na waso agu bag mu ama akronfo san se esika no ja ni nyina na bra Dr. Ban ho ne mu adukitwa bi nanom na diabetes ne enko o pressure ne mfiri wo so ko na hye wo minimu a wuntimi nkwa asole kra na da ne fele no branie ntu asema me se fibroid na edi unipadua mu a enam afu ahono no ama ne wo ye ho hwenye branie ntu asema me se mema ni bebre ahyehye omo roba dwonso mu yare no brana Dr. Ban fa na haba ni nyina nhwew ena wi Jamaica che on se ye yare nkwa na abuga na ha ena wo nipadua ne so ena etiti nipadua no ana amu atoba ha ama abrabo na ye de ama wa ani daso aba na ba bia ni daso wo no eye ba heba hospital wo Kumasi atonso ago wadawroma ena wi e kira nopa ni nyina no betimi de wani akire ho no abeje ayasa je number no ni emfa kasa ni nyina emra wieye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bawo Kumasi atonso agwa abai hospital ne nachi ane yewo enkran yewo spinters 18 junction awia makasa wi fa yale bra na fiafi haba ne sa yale na wo kona yale ni nyina kwa de nipa bebre pati ama yale sanaba eye ba mako ena awia ye di ahwefo ye tiefo nyase yankopon ka obi biara ohwe enu tie amen that's papa Bible center chemfo ba ho na ye call ye no na mami bisa Gabi me say brana akra no hu wo akire dodo bueno kaka brana akra no wo maame ho eni se na kakra yi wabedu ho no ka no sai na abo no oh ade bia na me pese me study niema no eno no na didiem no so na eka ho because na the way na ne so na atena na so ati totally nti maame ye se me hwa ade no hu the way a didie no so sitie bi se no bia o mena biane a odi kakra no agya kodi agro ena ho no so no nkwara ne wo ho nti so odi kra na se bia mfa se eka kra na ne bia obesa ato aso a bia nkwara ne bibitimi ayede afadi nti me ma se nti ombra na me hwe the way na didie ne tie na me monitor ne ma bi me monitor ne ma bi so na didie mu so nka ho okay nti me pese me hu se bra no maame owo maame ho no na wo bo akra ne ho kasere se oba ho na yeah na wo boka ujidi daily akra ne disen de bia ahora no se akra no nidi me se daily akra ne ba ho no odisen de bia ne pampers mienu 13 cedi okay oba ho no ene ne pampers mienu sen 13 cedis okay dakrubia all right enti yen show na che so oba ho no wo boka chembra
no wo maame ho me ni se sika na de maame no na enso dabi ade se omonso no enye ena me ka se enye week ena me this can send them dabi dey make can say okay now what is saying ena at least se me bo me se me ya ade a ebebro sokora na se eye wonso oba enti dey me pa che say oba ne ka se sika no na wo de ba no esua ebe ya nokra che say ukra a day utimi spend 13 cedis e wa akora ne ho enti se wo kokoma no 87.9 Kumasi 3 days ya enokra esua 30 cedis 3 days ya let's just say 3 nye every bia mfa say 2 days bia no 2 days bia ibu 30 cedi ibu 20 cedi 2 days bia ibu 30 cedi 20 cedi enti on say but dey pa che when say se ya akora ne ba ho no one wadidi a day kra no one spend no na nye 13 cedis a day enti se wo kokko mama me no 20 cedis 3 days ya obesi den ya sha enti na me say sisi ano also me you can say enso na enti me akora nsi chiwe say omkope bibi nso nye support na me so me dey afra no oso enisa wo nche no me tine me nche but uya bibi a betimi de akora na blame oba betimi aba beje no what I say me mama na sa adwene na idea no say we sika na de ma no say enso a because akora no so hu hia me say akora no so odidi yi no na pum bi enti ne hwaso na fa ho sika dabi ono me hwaso diskale mana emwa me chese wo de man o obedi bi obi a opa asrasra opedi en asrasra se entonkun sra ye ho de obesra obese osia me na kama ye tantantan se yankanya fa anka o me so obedi se ti obi abitimi ka ono na ade ono obeka ye se wa me yes wa me na me kala entimi hu ni se empa se emu no oni em se oni di dia ma akora na nya bia di wo be ma ni bi abana dia ma akora na nya bia enti so opesa oni mi di ma ni bi dia ele omu nipa omu be ma okay so omu mi dia so omu nipa ade ba kun so me me ye de akokro na ji ade free be abaya we no on fa me ma me nya brim onya ni wo ma me asem me say tim no ode ne na mo pabwa mo fa no ode ne na mo pabwa de brada nim wo mu nti wo mu me hu ni pa bi oni sa me ye obe bri ben na hu so mu ni hu ni pa wo ne wo ye se oba fie no ma me pa cha se me ba me ka se auto yogurt de bra akra no konkomu aduane akra wonum no for de bra na akra no me ho wo dia no okọ toilet ena me ne wo kra me ne na atena se ne ye kan sembo odi konkomu aduane na okọ toilet no okọ na akra ne okọ toilet se wonya nyini ti se yogurt enye konkomu yogurt ne farm no anya say na akra no sam na akra na afi no wo be 7 months nti akra ne no okọ toilet na me ka chense ko papa me so aduane we ya wo de ba 7 months dey so to me edi enso na akra ne nti aduane no emwa no nti be ya mesira wo aduane na be ya ejai asema me kan ye ni no oni mi ye dede na me ma me ba no se adan na me ka chense anti aduane o de be so wa ha se akra di oba na de aduane kra no wo de se ante na ye yogurt na wo konkomu na ye bua so awu wine ti sei no enkra aduane ye to bi me ye me na wo de ba no enye ma me sister wa ha custard ne rice pudding ne wo ne ma no ma me sister wa ha fruit no pacha me sister wa ha nko beka akwa ni ma akwa ni di no one akwa ni di ye no one e na me ne ka ho asa na ma me ba beka me ma me beka ma wutumi kami obi kan cho se kami wase wutumi kami obi kan ode ne sa mo ma wutumi kami obi kan cho se kami no se na me na me kasa sa no ai ma me se wutumi kami enti anam ho one me nya ntokwa bi oba me ma me hyedem mo afrɛ me se fa akra ne bra me ma me hyedem se ma me wodem chia no me benti na me ba nya ma me nti na me ba enti wan chia o ma me na me sister na no me ne ba ye no no ka chense kwa papa ye wrong na wo ye no wuntumi ma me ne ngo ne pa ma ne menyini ti sese ma o ma me hu ne mewo e mo no na ma wanya ba fefefe ato na so we di akra gigi wani ti die ti na ne na wo ho ne se wo ba won chia akra no won chia ma me no asema me sister kan ye ni e cha we jai obi kan cha o se ene me ma e cha jaja wo chechen kwa me ye ma me bumfu me ma
me sister wa wo kaso say we are say the reason why I say me do ho no omo nyina omo ti dem omo odam ho no omo ne maame ne wo ho ana no omo ye say omo ase ntoko bi asi omo ntam ana me ka say na mo maame na mo ne hamsa ne ade oh we je wonu ma ya bra boy sa omo ase omo ne maame no o me na so na una ma ya bra boy sa o ka so ma una ma ya bra boy sa igugu dem ha sei na say sa enti ho na me ka say eh Jack mu nya abotre o panyi mu nya abotre na mu ne nkasa bra me so o ni nya panyi no me so we na we so wo de miano na abusuan ye nya asem enti me so me bae no na me so hu say abusuan dia me so me ba me ba enti wo de fa me ba le bra na me ntia bonte ya fa me ba bla na me nkoka because koka no ma me asem no say abusuan asem enti me nkoka na me se fa me ba bla na me pa le ntia bonte if you look you go there for me ban brain yeah me trambo I want no patch say your mama dey ope bi obetumi aka che no ba me abon ba me dey abonti sa me nti wa pa na me say mate nti me show disrespect and just want to show disrespect yeah me kra me say mama yi nkofo na mu ne nkasa ma me timi gina ho na ohwem din wo se mo emre ne beso nti me ka say ma me film na me se mo kuna wi Deborah ma o ma me free mo ma e free okay ebra Gabi be fa kra no yare Akoma FM no yare na nya hunu gu no ba cha fa ye ho obe fa kra na free won che na nya hunu bia mu akra no na akra ne nyare na da no ujitum se na akra ne yare no be ma oba be fa akra se nga akra ne yare nko beti nga kire me se me akra ne yare me na me friend ka kire no se akra ne yare sa me hu bibi ma na sa me ye den na obe fa akra no obe fa no wan kan chem so ni pie ne ba ne do tumi be fa ne akra ne pie na me kai so ka se na wo je peni se na akra ne yare ma me pa cho na hunu ne ade egu na ma ka se na akra egu akra na no hu me ono ne se ono ne be fa akra no e de ne ba ne ho no onyare obe fa ne ba okwakọ ono ne se ode ne ba fie no e na ohu se anko de ne baba de chinye no ohu se akra na nanum aye yi no amfa na ama sana okay obe fa akra ne se ode na ko work kakra bara akra no so sabe na obe fa nkra no ntwe no for me good enti na nwumre on fa ne maaye no wo ko ho se ko fa ba no afa wo ko ho nwumre no ma nwumre no me wo ko na mka chen se ko eku papa wo ko ho nwumre no me pa cho ma nko ho eye simple efe na wo ko na me beka se ko eku papa no why me bisa se wo ko ho wo se wa nko ho enti birbe na wo ko ya nka wo fa no so ma me pa cho ade achen so ebo be 3 na me call se me ko pa akra no ka se on pa akra ma me no hu se akra ne yede wo yare nti no wo hye no na wo nso hu akra no hu se no yare me hu no me hu se akra ne yare ene se ka waksa wo ka chen se akra na ho mama akra no me call ye no wan fa akra na ma me o akra ne bo ne bo se na no wo bai na akra no o yare me hu akra me hu se akra ne yare nti ono kwa hu me no na ko oba me ho nti na me yese ko papa akra na ma me ne nko no ono ne bo me a me yi ko no ta ma me ko no na akra me pa cha sa na me friend nti no omu kra enti me ko no na akra ne kwa di sun ayeden edi machi ade no buy one fa akra na say no kreso oba ya mintimi nkasa obi a wo ne ba ba wani na kasa gu mic mintimi nkasa obi a wo ne ba se me je ne ba ebi kura nsida aden but the moment I obaye no se ne na o act no e na me catch you say I say me fa kura me akura ne minya ha e na me say I don't know say we be so ama na de we kura na kama efra ka catch you say nka fa kura na kura ibra ne bia me hwe ne kakra e bia na pomudre ne ade ada bi enti na akura na kura timi na so obeto me obambu ana obeto me na ni kumti na mpese me ma ne da enti be dia me pese me hu ne sa oba ye no request say fa akura ne ma ne nko but because o yare ni nti na wan fa na ma no ana eno na me pese me okay enti mama na oba yare a abayare de me se nko oba ena nke wo say wo hwa abayare nye be ma because wan kasa wo yi treni ade enti na akura yi yare
was all the maame no obi sika kakra no so on fa no hospital dan so obewo mama pacho I several times and say unim say emre bia onya ompe akora eye na akora na eduru this what push ni say nti akora no oye na eduru opusu me fancy be drug and sebi wo ho a e bia na constipation ni sa na ma nti no papa doketa Akoma FM esa at least akora no examine akora na hu the way a eni ma bi kwa wona yima ese hu entra say nti se me bia na me hu bi sa na no ase ni bu afuse ase ono na ye obatan a onim ni na ase de bet ona me be ye e na me say e wo ase de bet sabi o mesumi akran benti me hu bi mesumi ye de me hu bi say ye say mesumi ye me push you forward now ye nti say me be hu na me catch you say bia say ya enye bone kwan so okay nti say wunni house e be gi akra no e de ama maame men ka say me mpane ma no god no wuti we yen hwe wo be ya wo de ne ba ye kama mo ba no ho ofe pa no wonder say your papa person wo de no epie ne ho ofe pa sister I had no kra na ye adwuma se wo hwe akora yi a wo ba ma yi hoi hwe ne ho asiesie hwe ne tiri ho hwe na tade ye hwe no hwe ne nika hwe no hwe ne mpabo hwe no na hwe ne nase ne wedi a eno wo ho no wan na hwe hwan yi osre ma mpa cheti ma enu kra ni say ma akran me hwe ne ye chen no na de tani so ono ne ho no enya mfutu ma enya mfutuom ma mpa cho Jamaican e won mo nya mfutuom o ba bia be ma ne tie ono ne tie ho nya mfutuom mpa cho ba bia ono no compound honom I say mobile ya rough abuba kese na mfa ho enu bi wo ho na ne balande mo no nyina wato honom cement ana ma ba bia yesu yete no mama enye wo bia na ne ba enye wo bia na oti ba bia e bia ho ya ne ba onini oh ma ne ba ho ma ba cho ne ba ho ni wo bi wo wote ba bia futuro wo but wo ne ba abra bia ne ba ho dini enti wontimi fa akra ne ho fin ya eye no nkwose ba bia da bia ba bia ote e na ba bia ote da bi wo peso ba ho ba ho be ye fe I'm telling you be me isi turo bia wo ba je ne makra kosi akra ne makosi eno na wo kasa na kusemna nsem na ho asa 87.9 Kumasi me pacho dia wo kan dia ye no kro akola no wo me hesa me dia akwa ne kofi esesie ya wo munyina be kase enti kwaku na ayese ma ho pia mo fa akwa ne picture ma akwa ne wo me ho akwa na akasa no kra ma akwa nka wo so ye den kase ba ku bi ma pacho akwa no ne swate enye se na me ba kwaku ti o mama kwaku swate ma me na mini me ba no ma kwaku swate ma wo nyo obolo okodi wa papa ho sen wakodi no ma wakodi ni honom okodi ni honom 1 week and 2 days and odi ehwehwan sa no ma sa akra wa chanu for there was otena ne ma me nchen na akra na jo ma se me pacho on se me ba na osuom ka se e bia na ni nekuma na ma akra wa chanu for there wo e bia wo se wotena ne ma me nchen ma so oba oda kra na oba be so e bia onyane akaliponi e bia de na hyeche no akwakwan so wo hume sabiti se obi ane ma me ewu wo hume wo hu obi a na muko police station on di tira sa asaba o mo ka cha me se boy ne pese o ne me ntoko ne me kun ye no akwa nso abefa no mo ka cha me se o mu do mo nya sa de o se boy ne pese o fa akwa na me fa nko e ho no mo mu na di sa asem no se boy ne pese o ti akwa o mo ka se me fa nko do ofi e wa bu akwa na mo se o ya friends o mu do mo nya sa de no na me de ne kwa o mu nye akwa ke so we fa ne ma no because akwa ke to awe 2 years onya ne ho hyehyeye ene ho ne omane omanyina so obetumi aya okay meba muko police station on dey see e ko ye no ono na ko ye ne ye ko report ye nko ene o mo frame me mama fa number into dwansa na aha yes nyina so na ye de yi God's way ya mbeka God's labo me the God's way there no fm mobile money numbers no na me the fm inti no o de number me so better say ye born wo hase no na watchro wadaroma o hwe me sisi atchro inti wo de ko ha na say ye busy a na wo de akoha ye mpese be lose sika ne bi no ye ne sade amaye 0533 487726 0533 487726 0533 487726 and 0599 305202 0599 305202 0533 487726 0533 487726 and 0599
305-202 0599-305-202 na moko police station and you see one of my friends a friend say lady maba omo nti omo me go fear na meba ho ana say omo mbra ho na me ka say there be meba ho me ya ade kakra nti wi me meba ho na me de akwa ne bo me bo na me de me call ho nti me di ni duru ho no no omo outside nti ho na omo ye se me mpa akra ni si fom nti me di akra ni si ho no like na ase me te me ho kakra ejina ba bi nti me say omuvu aba me ho nti omuvu ba me ho still akra ni movie ba ho ba me ho nti still na akwa say odi sun es da ho emuvu ba me ho na omo ye say omo ye say nse o say akra no hwe no ohene yi enso omo ka che ba no so si akra no ohene no enso ense akra bia pele ma me asem ba edini so ne papa ho no oko eno omo kama no so omo kan nti omo kan na akwa say omo say de ayen de enya omo na ye sai no nyomo na ka nti ya abotre ne entrance ne yenka ena we no nsi obi a oye jijijijiji nti police station ono omo anka se fa akra ne mama me nkofie na mo nkotena senka omo sa ma wo de akra ne kofi me na me se ne me de ne ko ena me de akra ne ko okay me ba ya be san aba hobiem obapa fa me ko natural Akoma FM 87.9 mo boy adwuma nyame sramo na ye kai obi bia se natural info Congo ointment enam from TV ni radio so baby a wotie bia ye Congo no natural company limited for na akofa e dia ba enye Congo ointment nko a ya the fresh feminine wash and so aka ho sanse ema no ye pra ye hunamane ansana no ye numbers ni 0249 01 71 0249 01 71 and 0204 61 Dientia natural info adadwene ema ho de the first feminine wash abane say infections adoso na ema no yenya infections a ye hunu ne ntem edidi ye mu eche oba bia ne moja no ohye petimi ateki 2 years na 3 years obi a aba earlier cry 1 year 6 months na wo hunu enti ye mu say ho say de ekod emo no ko ne ho 2 years ansa na wo hunu no ede na mo na ye ewo ni nipadua mu enye meme nyina ye ka infections a enye se bia ma ware ntime nka ho ema warefo ena wo se wo mutie kra because meme ni clinic bi ye kuma emema wo munya gonorrhea syphilis infections ahodo nyina wo ba na aka chense kofa ayire bra onkofa ne yire mada onkobo ne yire mane na obo se onu aka se treat ne ho eti wo ba no behu no na ne ma asai agensamu afo benu madura ko he ba ye bia bi emfa na infections ne ba ko woman na no de pa wo pre ni pa syphilis nkekai wono betimi adwane a ko tirase akọwadwene mu syphilis mani pa bodam syphilis saye ani syphilis timma wo bubu so atiase 80 years raw natural enforce yempese wa how we be 20 year the first feminine wash aba ya natural herbs and ye dia ye eti wo ba ebeka 15 minutes am akwa akwadware a ma onsanka bi na hwie bigu asawa mayensuo form ne aye no na asawa ne soki afa shawa nem 15 minutes koyi na wo horo ye ne sa no pani enumere because of say adrena wo use no aba be kan ho na betena wa nem nti no aboa bie ne wa enta wa nem obetimi atena ho mpo ene wasumi akwa wodie nim anase wo mu obewu ho no mo a eti oba bie nya bi wo ye no firi ho no mo a wo ba enso firi wa nem ba wa nem kwaye bie anase ekuro wo ho no the first feminine wash wo dia ema ye oba sima ema ho kire ema ho wo ema bibia ye kama ema mema nya natural taste no ena fe ye di Congo ointment so aba Congo no bisa me say di adwuma na edi Congo ointment di dwuma bebrebe say wo hunamani aye kruchi nsoansoa ana hunamani yare atufare ni nyina ba begugu wa ne kro no wanim da bia me kasa kro ye serious wanim no ope na wo hwene ntam ho no mo ba bia nipa hu ya na wo hunu no wo sa kro yi na abegugu wanim sa na ntama propro wo shampabo a na wo wra wo sa pampan bia ba wo na ho na wo so sokra da wa na wansna anasa abo bi ba befa ade akọ eno so wo hia Congo ointment so wo beti bie na wo de asrasra wo na no na me kan form obi bia wo she boot wo bibia wo she boot sa ansa na wo be she wo so subscribe boot no wa she fa Congo ointment e fa wo na ho ansa na wa she
sɛ be ya bɛbɔ ɔba ɔnan ne ho ban ɛma ɔnan ho nyɛ fitaa ɛma infections ɛma ɔnan ho ɛma ɔnan ho ntiri nsuo ɛma pampan bɔne anasa ɔnan ho mmɔn na ɛma yɛ friend say ɔnasi a etwa yi ebi nkotwa ɔnan ma anasi ekuro ɛma hɔ sɛ be ya bibia ɛbɛyɛ kama yɛ yɛ no free wɔn so a menua ba we hia Congo ointment ɛwɔ fie sansa yɛ mɔfra no de wɔ so a yɛ bɔ ne diaper no we hia so de bi fa ne to ho ɛne yɛ secret aba eti ama ne ikɔ school na yɛ sesa diapers ahodoɔ nyinaa de agu bag mebre kɔ de ɔmo diaper bada because teacher for ne bebre ni adagye ankora ne dɔso eti me so de Congo ointment ne fefa fa ne to ho sa na de bɔ no a wo de teacher no ɔpa ɔkɔ a onyina mani mfi kura ebono ani se bono mfa ho ne dwonso dodo obadwonso hit bia mo ne to ho na ne to ho akoye nkokɔ anasa ensan aba ho ya numbers ne 0249 017101 ye kan ye the numbers na to dwa because ye no ye pese ya wo frɛ yen na wo ne ye di Congo ointment ho komode ye betimi aboa wo 0249 017101 0204 6161 na o frɛ numbers no they to so biem na make infections asem the fresh feminine wash ya the Congo ointment ka ho ebe ye correct say because Congo ointment no ye ne purposely say oba wo de be ku white no wa na mu akeka wo etimi sew wadware awie no na wati bi ahya ho we de enye sa afa wo kodware no wadware awie kura wo kodo wo tibi ko hya ho ya na me kai yes na atom na eboa eyi honsuo nyina eba oba wo chima ana menstruative wia ebe ka some few days am we ebo say wo jasu fi bi na epiepie ba e ma ne bebre de ka o manam eti eye na eja pampan be ma ko wra hope na opi a na eyi nyina na de scent no eba eniti wo menstruate na wo wia na wo de Congo ointment ato so ho no na eno atwi mo jasu fi no na eno atwi mo jasu fi no wo yo ba na wo yade sa na meka no e wo wanam a your numbers ne frey ye pese ye hunu hey doctor me menya infections ache 2 years 1 year 6 months na wotwe my baba experience bi manemu keka me ho ye me pepepepe me de ne ye me hene me de ne nso firi ho ba me de ne nso ne agree color ye moja so fi me de ne ye fita ye akokɔ srade frey na ene ye hye ma ye hu se de condition ni sitie a wo experience na ye hu kwan ye befa so a ye beboa ye pese ma ye hu twa yopo etu obe bia ma ne nsanka bi afei so no wotie me na wakosra enku bi ama wanim ahyehye de bia me kase yenkwa hodo a yetofa de yenya efa prayen bo se wo kala no bo okra wo sra na nsa beti egu nanim obo abo nsa bens aye nkokɔ obo no ma na aye tuntuntutu me ti we me baba da numra Congo ointment o aye to say oil no enane etimire me safa ani a na me de asra manim kama na madade beti me nim ayemoto na me come be etimi se wo ba bia wanim bens se ewo wanim hasayi se wo mama so se wo afono ho se wo oboso se wo wachi ama untimi ntwa wa wa mu ama ukura wu pie bia na wogu ba se wogu mofla ana ma ya fi na wudi pie untimi wo hia Congo ointment e ma be bredi ho adanse afa pimples na wo wanim pimples agi wanim aboso a me se obi pimples ho na wo ra na wo wo kra se nya pimples na wo nanim a e ka untimi kra hwe ne mienu but pimples na asa nanim ntino wo se nanim no hu se de sitie yusu Congo ointment to jori wi afasra anumre fasra anopa fasra menka sa ebesa me kala enipa wunya se okra wo natural kala fa Congo ointment sra eye herbs ne de aye eti ni sunsu anso bia na wonim testimony ba akwa enua ba akọ e wata krade oyi ye ne se wo a yetena nem ni apam wo bre ekuro ni muda na nsenya wo ye no bi kire ne say ya te na nema pam onyi so Congo ointment fansra so na o say aya magic say wo de sra ani no enane nti no ekọ inside ama na nemu nyina wo kama wo say aba ma wo kwada ba mi sa baka sa me ngoda o ho ti Congo ointment eye kama ya kan fa mo bia wo ha bia de ya bobo sui frey na any doctor ni ho komo srem kire doctor say de sitie o say he na obenya bia to ye be kire nemu bia yetonro bia Mr. Heba dani fama ho nyina no wokwa onsa betimi akani na mmom wopemu nkomo wakọ baabi wunya bia me anka say giwe ye replace ne ma afofo da bi Frey was 0249 017101 0249 017101 0204 Akoma FM 87.9 Kumasi nyame insha papa nua ba
e de yekọ natural and yakwa kwagenu papa wo ho enu nti bomodi ase enei wonso betumi patronize wo mo enro no na bibia tumi ayekama ha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem twumade no a na waso eguso adawie utie no na msese ye famra wiye na yenhu akoda no usa wose maame no ehwe no okọ maame ho na maame no hwe no na ye nyina ye di eni di akire because me double minimum say wo baba akun de oka ho no ne nsa so hwe 87.9 Kumasi ifa chan den ma ebra na me maame yare nim na me kwako me maame yare kakra stroke nti me kwati kube di bai nti na me nwia ba akona na ebo nti wo akra no no awe afoflo nti wo we akọ no santi wo hu time a wo duru honom na sekan ni twa ne santi me de ne ko ye friends na akra na nya say me pacho samre no anya be 9 months na akra no wi akọ de wo boku be wona kube no sekan ni twa no so wi akọ wono wa hu ya ne se akra ne nsa so ayeden echa nti ya no ete ne sana no sei mame oboku be akra ketwa 9 months wi aba esi de na akra 9 months wi ya de ne nsa ko si kube no mu ma sekan twa no me mame we are looking at all these things so near who say are you a responsible mother because many crofobia nyadwen sometimes many nipa bi no mo nyadwen meba you talk a lot o kasadodo many nipa bi no mo nyadwen fa ya brantie ni fa bi se odi sika ne beko maybe ababa we yenye bi die na bi beko ba abanuma no wonti no ntina wono so mpese odi sika ne beko no ya ehono ewo ho ontube nye ho achinye but sometimes say if a mother is irresponsible and she say chinchira wa your mother enu to no na hwa akoda and maybe irresponsible to say the member be irresponsible no o hwa kora yi jakra basabasa na nkra yi nam kwam obi nsuohie na akra yi ko ho obi asoje na akra yi ko ho na wogira bonte chokrodo obeba na ne ba no na bibia ye no enti so ba nya responsible be ma ho na dan e ma aware for obewu ana mpratwe kra obewu akra ne nko be ma no ko no ho ti se be ma ne ties no ye responsible no ba ne nya responsible a be ma beti bi ahwere mo beti bi ahwere ba Akoma 87.9 obata bi nya batan but the ye kan say gabi say wodi akra ne be ma no na mom ye nyina ye de ani behwe ye bepe wo bi ho be monitor akra no de ama yen na si yehunu say on hwa akra ne yi a ye nyina de bekwa abam ne age akra no de ama because yen say ma akra no bibi meturo akra 9 months sisi na okoso okube ma akube sika etwa ne nsa so me hyede na me bi sa akwashi ma no ori akọhonom na me ni ho ni nuaba me omo de akra ne ba me ho odi akra ne ba me ho no na akra no me wo chiro sa rande no etesa akra na kam sivie okemu no okemu no ana me say da bi ntemu we die ano odene na je say ni nua ne ba no aka me ba no odi ne nsa koto enu aka no na we nsu eni da oni ho embusa se de na ye no opie firi dan hu baya na ono abi che say asem no abedane ne kura say me gya de firi ne nsem ena wo osu ena akura ne nua panyi te so aka no me nua na aka no enti ehye me pa na dantan manya ho am no mudi nkomo ti kwa na me pemo no sei we obi a on ka no kura enti sei na akura no hwe ne dia ena nya hwe papa bi na de hwe akura no because nyema bi wo ho a like I said me fa mani hu enti nyema sei wo akiri okay what if you saying Eden so be kama public na ti hu because what you fi so Edi a kire wo muntu ka no ha o mbe hu wo ma say ba ko pe mante ba ko pe ono woni debo ba no oh sa enti no wani ko akora no sa no na emom no ma yenhwe he say akora ne be ko basika semu no boa because what timi aka che say day kura to spend 13 cedis e wa akora no oba wo yi but o ma me ho no no akoma no 20 cedis 3 days 4 days emfa amati Akoma FM 87.9 ugina we ubetimi ahwe musika na hwem ti oka e wa asem bi wo ho a oka enipa mu no wabu manimtia enti wi a wabu enimtia na wabu ne die akora no obeba be fa akora na akono ho onhwe no
ono a wahwe no me nso na be fa no week me ba be fa na nam so mahwe no dabi obi an sha kwa ni week dia dabi you no eye mum ye no o say eye ne ba ana se me de comedy akora ni purpose ntina me de sika ne koma me mfa man se bi on fa be monitor ye nka so onkodi eti de se ye be monitor so sha e akora no oda net team ebo ayi pe to akura net team to be net no what to be akomo mama ni net nko mama ni 2 times busam I don't know meaning ebi kwa the fee wose akwa ne na net team me say ma ko passe assembly na wose ma akwa ne na net team so wose akwa ne na net ma sa akwa ne ko boy we ho se wa anko ni ho shama mesini nyoma me ma bla ma eno kwa na make no nyese ma me masere kasa na metie me eno kwa na make no sa akra ni ko ni ho akra na anko ho no mu me ekwan abo eduma faso e wo so pata me dance fo nya ho o ka chem so obema mi ska sa akra ni nyini kra na se obedi ni ho a obema mi ska ma me makoma atom yenti se boy we wan first kana ma me na se wan fa me mama fa nya ma dia me bongo soda anokwa no de kan ya na se ma na ni pa ho ma me pa cho na ni gonkrata so san ye wa fa ngunkrata so na ni pa ho wa nkeska no odo no eba wo so wanka wo ka asem wo yesem ni finfin wo sa beka de to so enkrata na so nti wo ka so wanka enkrata de na so anya wo beka isika o ka so de be ma wo ma wo no se o ka so be ma wo say ma wanka se ndie akwa na eba ho no ma wo na ono na se wo sika so ono ne bo se akwa na nyini to ono ma nyame se no anka se ne mintumi nkeska kora o kan enti se na pefri no ho sisi ano ma baby e ti na wo ka se ho sisi se na pefri sisi ade mi pe 50 times na free no baby e ti no 500 million baby e pe 50 million e won 5000 because ma baby e ti no o 5000 mutu bi save 5000 ma oton muwa mo hwe mpran fie se meba mo hwe mpran fie se ma e kwa 3 years mo hwe mpran 3 years ansana akra baby mama me ka sa akra ni wo mi na kwa 3 years me ne tina ye na se minim se wo ye kra na mo jai me wo ye ni eja enso ma na me som no mi sini nuoma mi konso ma no wo jawo e na akosi ni ma konso na oni ge no ma na me ye ma no obesu ni ma konso ma wa amenka se ma ya no wo asifio mamenka se nchiro oba ho a me ade ba akro se nam kokunti no oba ho a me mpamo odi akora ne ba ne bia e kan se bia aduane bi wo ho a e bia se ne bia obi ye bi me se o enko tu nka kasa na menko kasa e bia aduane wo me se o se odi akora ne ba o hwa akora ne nti aduane bi wo ho a bia se ye nyina ye wadi uwia na ko fie me kanya me so ne ko se me kanya me so ne ko se wo ye no wo ye me fa me ho nka ne da no kre ma no kre me fa me ho na wonyi se na nda onyi se ndie me da because ane kra na me fe ono na ba fie ona no me bia me firi abontre ba na bia no waba ho wacha se okay enti me se me de me hu ye se de me hu e wo no ho a me hu se subai ni sa ne ma ni se ase yia no basa ni sa ne ma ni challenge abontre so ni pa o mo bia ti de wa o be kasa no se ni oye ni bibia correct but sa anoden no nti na ama muja ye na oye ni bibia correct but anoden no nti wo ka meka nti ama wuja anu ana o se wiase kra de wiase tro bi kra mpa mi simi oye ni bibia correct anoden nti na wuja anu ana wunyi me question ano normal anana ni ya de normal nye na ni kra asem ne oye nipa na ni kra tro bi a mi timi kasa me nama me kasa ma ni na normal no didi matem odi watem o so nim na wi o so de na ni e na no me call police station jina ponte so de na ni e de mani di matem na ma obi a woni menyem akomo de me meti akra ni ucha me picture na odi akra nko chere obi sasa akra ni ma me wo ya se na o se ni nua ma mo se black coffee nti we na otumi ko fae woni me ko akom de we wuti me ko check na mebo beba woni otumi fae woni na yima me space nyo na yima wo woni me ko didi me ko ohia wo no woni ye na me ne ye wo ho na nye se ya we hunu e so ope wo didi matem e woni wada e woni wa wo ba ko ama sorry transman
enye se bia mo try na wani ni ya wo hu dada pastor wo da di madam say me to me no na many way eno de wanya de osrefo nim na wiye ama betra se osrefo nim na wiye obey fa no na nani no ayesa dada eni se wo de kai no na wo didi na tem esa na ne ra ho ya de nto ba akofo bi de ababi de nam ama mami yo adishe ye ko dwaso na ye ko hu elder Dominic Kwabena Jane wa boa yen ama ya japade medofo a wutie mie se wo ye ajapade na wo mpe ba bi abekwakwaje asase langa sesembedu anie na achese ne ebinom ne oba bepre wasase ho anu ane sensa sesem no wo de kwakwadan elder Dominic Kwabena Jane na waje asase de krom na ye kama ede ama wo afa wo soso wo dan bi ese dream house ya pese wusie amanonefo ni nyina wasem ofasika ne mese ne so na wonsi dan kama efama efiewura fo amopasa modemo dan ma han wa wasi dan de si ho na apasa woton ni nyina elder Dominic Kwabena Jane wodi ho dwuma na wasem kan kire so 6 bedroom house e wa Brepo Junction e na fei atwuma memu a woton eno ti bomoden na efre no e wo 0277 744489 0277744489 Transpi natural mineral water e abodwu nsuo ensuo ede ensuo emuda ho ensuo mu ye kai wono a enkane pampan bi ani etrim ensu aburo nye be ye de som ahoho eframa no ne ba no ye fa ne Transpi natural mineral water bia omutu nsuo ehwo ye kama na wo de guboto mu acha se ho de bia omutu nsuo no do ani chematim sampa bibia jejane na som eno to ba no nsuo na ensuo na koye nipadua no adwuma ye Transpi natural mineral water wo bodwa data no so a na wa hwe ade bia som ahoho 0503 372636 0503 372636 Max Global Link Limited ama kwantu ho nsankae nyina ayefo wutu kwan na wo kwakwa ye adwuma wo konsrahwe anaso sende wo ne obusua ne nyina mopese mutum ekotena brochira man etese Canada afei Germany Netherlands UK US baby bia pesa wo ko wo ya pomdi adwuma eni wo ya cheche ni adwuma bia wo ye wo man Ghana na pesa koto abrabo no so amanone no Max Global Link Limited be hwa yon krata se nyina di free passport na waje visa na afei wo so atimi etu kwan a wo mre hom hwehwe na kira kwan e wo Kumase Asafo Senate office in the DNM 0205874034 0205874034 Royal Homeopathic Clinic unyanko ya mesra wo yakechi ehwo ne nede obi ekwaji apotie Dr. Semenka wo sebo mode afo ni chiremom ehwo na hwe ye nam se wa pomodi hu ya ne pa nti oguso eye promotion wase bra na ukra 50 Ghana na you card ni ufoda ni wie pe de aka nyina eye free lab ni nyina wo ba ya ma wo untu akaprem afei consultation diagnosis and massage ni nyina no eye free eno nti bomoden sa so do ani ebechiremo na so ehwehwemu a ekoso no watimi akoye bie na nse wo hwe dipadua na nioma nkoyi a bomoden fo ni chiremo e Royal Homeopathic Clinic na doctor ehwehwe onipadua mu ma wo untu akaprem Kumasi Etimetim Monique Junction enkran wonum e wo Madina Ashalibotweta Chimai Blue Cross wo Ben Faith Baptist 0242951005 0242951005 Rafu course mankwafo disika wamu disika himsika ni achade bebre egu omubotom wobi a wadi bia ni sampa wedi eye fala tenga na eni editwam short code no eye *365*224# anase *789*224# na dia to ticket no eye tenga na eye fala na so atwam wucha ubedi na wotwe bia wamu atwa ye no ebi edi phones afei TV microwave any fridge ahodom fuel voucher nyina esoso eka hom ekwana ni mo no kada so na ni nyina kafua so a wo mo e de 3 bedroom house e de piso e de ama eno ti wo so twa bi enam se wutwa wo bedi wutwa na penchire mu bia so afrem 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited bema wasana se die pa na ekoso e wo mema yom wotadua ne emu aye mre ehia ye ketekete anasa wo de no di si ania na nimguase aba ma wosanka Pakum Castles na ejina wona so Janiki 442 enso so ene tete aduro ye ma enimo na enso da so our system no mom eno ti candida waseke ka ko fiche ne man koyi a eduro no Janiki 442 Ven capsules enso so ewo ho edema wo adwu so twa no hawa ba hom ba ma wanya prostrate aduro no Ven capsules Medfagen enso ewo ho no ma eboa ma ahotutuo eto ase wo ye adwuma na obra na kodu fie pe ba ma de ma wonsanka Medfagen capsules enam se no ene eboa ma mrewa ene kokorafo nyina eko jogging 024418
0244183230 0244183230 Daska Dental Clinic ehwe sino ede amawo eti bomodin sa ukita insurance we ya bomodin sha so sa wo de watodi insurance no say Premier Acacia Nationwide Equity Apex Glyco any ace insurance doctor no woje ewo Daska Dental Clinic sha so sa wonom no enka na abamu kaka ene edi wani anase tokro da usim wo se no pese akopa agire wo pese utu se wonti yawo now the braces egu so a Daska Dental Clinic bomodin na fa wani echemu kita insurance ya wase so betimi aba enam se kakra bi ekura wo no besom na wase no ahwesiesie ede ama kode kotwusin na wo so nyasen esri edwam wase Daska Dental Clinic dia we smile with confidence ehwehwe kira kwan ewa ahojo asokwa ena feita no so number ni ya friend 0261406060 0261406060 3P garlic mixture emano enonom ema fichikro no bibia koyi ede amaye esanso boa wadasani bia so ye ba anasa wo ye bema ema immune system no ejane na so yade bia eni chefam ewo nipaduam afa wo de no eye pressure anasa diabetes na ha wo wontre no yakacho se emu asisi ma osanka 3P garlic mixture asthma any stroke yade de ogun nsuo tentem wedro eye 3P garlic mixture pure natural e de abadwa so pharmacy any herbal shop bia dam wo benya bi atosha ne so ewo glass trom etuato bi afasi ye nam se hweho a ebepai 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers ashoto colors designs ABL hona meka wo sofa kana ni assist stuffing chesi wo dem a atete na wo pe silver covers kama na wo de akata ho no Alaska so de bia ba 3-1 and 2-1 ni nyina ABL hona tibro nya na ba ho na ba so ho bomodin akope covers ni bi na wo dem ho ensan anti-jam afei eba ne curtains original curtains bar TV strips light ni nyina dam Alaska Star Enterprise Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza one more Eben Prudential Bank Edinom 0268419596 0268419596 Ofrepe Alaska Ghana's #1 original wallpaper center one more Ebeje Oshom Beda say ama yebese amba subim ha Akoma 87.9 FM Akoma musam jumedie no a ena waso egusu ada wonso wutie ye ene awia ye the second story eba beto amoso sisi a second story do ye de ba na enum okay yera kwakwa wusu o de mama miesi receptionist no ha eti kwakwa wusu de 100 Ghana nyame ensha papa yera kwakwa wusu ye saka usika no na ye ni eso bebre wo mo a o de eboa God's way Mido na den na wote ho a waye stay for sa no ono kwano no jama wa bre Akos senia mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi mpo nsore wo hu na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3P garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3P garlic mixture emma moja edu mwafu sane no echeye natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Kofi mpo ka kire me se work natural health for bi bidrobi omodi aba the friend 3P garlic mixture wo ko tojene waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal Colinac Herbal Apidan Dani Herbal and Angelos Fred Piwak ewo 0248928824 and 02010000021 Asempe biaba upesika akostati ejumadi unyabo anti ameni na wa efeno Kofi Geba do na afeno repoji obefa akra ameni na wo onye 2 years won trenu for the ne ko atomato chiman se akra no wode ne ko ni won nti wode ne ko wa afana ama nti ade a chiye ena me ko se me kwa akogye akra no be 3 okwa me yes me kogye akra ko na ntia no jesu ena me ha se wa be fa akra da dan fa ne ma ya de ntina fa ne ma no se an ko fra me kwa ka che me se me fa akra no ma anye den emre no na me se na so me kan che me se akra no obema na ka on mana sa de be chen so ena se an nko de ne ba ne nso no
na wa hu se akra no eyare nti opese o treating kakra am se akra so ntwa no fo oba ho no so me ka hyen se akra no onum ache nti me pese me yeden me twa no fo me kan no anka hye amfa nkyere me na oye edin ti ma ode ne koye no me kwa akra no se an se me ka hyen se me twa no fo nti on kwa afa so ayeden e cha akra no fo nti no akra no ye wo twa no fo se ade ache so ndo nya de so me mu anka sa on ko mu nti no akra de ofa no ma me nko no se akra ne de be ka de akra ofa no ma me nko na me se na ni man kan sana de na wo kan no se me de me aka na maka me fa akra ne ma wo nko na me se enje agro kra na wudi asama me kan ye ni wo se me di agro wudi me di agro de obeka bia nya de san bi ma be tu no me ka kwa afia no sisi a be ye wa no pelpel bia wo ba be tu no me ka na me se nti man kasa nti am se de woni me ye de me ti ase afa nu abome na me di su ye se me fa me bra baby ote no kwa bi da se kwa me bra mo ho na me di su fa no se me ko bani bra ma ne ko na me bra mi honom nti me sa da sene ye nti me ra be sene na me be sene ko ma no bi wo station on to gardens ti na me ye fan se me kasa na ni so ma ni ase ka se ma me ko ase ma mi susu no wani ya oya wusu a wani no be sa ya oya nti su nti me hu so oba na before meeting cause na me kono na me adwonpo ni bia ni meeting me bana na me ye de me kwa akọje no anya ma adwo se me kwa akokonto kwa na ase bibisa nti me ne ma ne fo ne kasa mi ti yanko na me ne me second guest eni nkomo ma me mechia wo kasagu fidie nim yie ma me mpaucho within the same mpaucho ye frame Esther Avive mpacho owachire ma me ne kasa no emtwi no onimu kan ye nti wa me fidie no be yoruba say ye better nka also within the same mpacho ye frame Esther Avive okay Esther mama mo Esther no na me save me wo free hin na bae mpacho me free kete krachi na bae dia na do ba ha mpacho mi kunu yare ena edi na chi yakọ hospital bia yesi enye hospital yare ene sunsumu yare na edi na akọ osofu ma mi bi ho so ga kokwe edi na akọ no ma si ni mi baba o GT of years oni onum na edi na akọ nti mi kunu ni hu atonu kakra na ni ma mi se ma mi nje ho na 87.9 kuma si da bi onji na hu mi kakra akara ansa na obeja om na ma si no se ni hu mfa na o se ndi obeba fie ansa na wasan akọ ena odi mi baba no aja ni papa na odi wa sa di mi kunu aja ma me so nhwe ni so man nti okwa ba 1 week o friend no si ni bana free ho akọ si oba fie adan ma sin kasa na France na o kan sam no ena mo si ni ba bemba ehia ni nkate ena mi kunu so akọbo no mo hia ni nkate no na osi osabia di na ni ba no si mo nsa nkate no ndi mon san kate no ndina mekunu sa kate kikwe we beje be ni 87.9 eno wa yi ni san wa bo mekunu aso na mekunu so abona aso wa abona aso mu no ena ni bra ba kwa fa ba se obeburu no ndi adenti na wa bo onu oburu ni bra na o se onu na aburu no onu so aburu no eno was one free fee ho ade be ba no emfa nso so ya sorry fee ho ba twan ndi mekunu free fee no mu no nko nya sa ade o mu di be no enya de kitwa ena mekunu asori no oko fani bag no oko na mi banu sundi na chi odi na chi na mame na friend se se wa also for mame no se man san ba na ni papa ko ja no amon san ba fi ho ba de odi be no enya de kito na akona no so bi na 87.9 Kumasi nti ma si a friend na o ma chi ne so oko nti wan be duru fi no sa oni ska bia ska o be di be to adi ama no so wu na mi di ska na aja na o benya lorry fa wa hin na odi aba free hoba ha no ewa obenya lorry fa wa hin no odi aba asembe na ogusu kai wa se on wakọ nde da miensa na na mi kunu kitu asimu no wakọ o ma ko chinchin ho sa ahwehwe no ma hu no o ma kwa ma me no se on beji form man no on fa nanzi o se on beji form on fa o meji form no on fa now say omuko police station ba twan police so ga police extract Akoma 87.9 se mami na beji form no de ende omu di form no ma no ombe kokko chire mami no nti mami no nkasa mbra se ade na ya ansa na okọ no ombe ka na omu ma no form no on fa nazi ena omu akọ mami no se omba nti ji o twa ma asi okay ena ma asi akọ no ma ko ji form okay na omu dia nazi no
omu di asem na ko suka ko police station ahoso omu nya asem no ho adwuma omu kwa omu ye omu se omu from omu se omu gusu ye nhwehwemu omu nya asem no ho adwuma sana omu asabe yi asem no na omu friends of mama no ba twan ena so of mama se omu di asem na ko aho hini ni mo su ho omu afi mama no so ko 87.9 me pacho ye mama ya ye ne no di nkomo ni kunu ena ayra de waka nyina ne se be ma ne yare na nya hospital ya de enti no so for mama bi ne ka so betumi aboa na hwe no e wo suga kope ohun aha enti no ase be ma no ko ye no be ma ne o maame ene ko ye ena ne baketwa nti o maame kan ho ne baka no no mo wo ho but maame ne sign ba ne fie na ne kuro mu be ya de ene ka be ma no ne baketwa no na be ma no ne prophetess no eba na ne nua ni ba be ma nya kasa kakra ena ne ba be ma ne bo maame ikunu ye oda so aso no no bodi 87.9 ya kasa by prophetess beto so na che say o kasa papa no no so de abufuo epie ba opie free camp ho no asori dem camp on ko ne ba no na ekọ ena sof maame ne friend ne ba no so wa ma metrase no odu papa echi kwa on sign ma hobiem ena no sign ye ene say papa idi ne ti kodo mu a free ho ye hu ne biemu no ne mfoni ni ena da eso no enti mesremo mu amu wa chirichiri ne bencheye obia wani ebebo abrantie bi so sei wadawroma fa ho ma ne boma posifo bi eben wo mepache wo na o free fie no wo bra mu mame o asem we isi ye no enya sei 87.9 Kumasi dabi wo achirement oyira match mo oyira match ena bepem ne nti ye asem no free ho so ko Accra ana omkoche maame no omkoche sofo maame no omkoche no bi no mama no 1 week so omumra no monka asem no ti 1 week no so ye no omkoye do omkoye no na omkoka asem no odifo no mama no 1 week so omfa nipa no mla ti 1 week no so ye no odi nipa no picture ani number bi ko ese watene nka wo honti police for no frɛ no omkofa no watene nka wo hen fa ono odi na ma no ma police for no kan anti police for no frɛ na ma na according to police for no na ma no mo frɛ mali number mali ama mo ne kasaye ebisa na se hefa no wo no se ono baby wo ndi ontimi nkyere na nkofo no ka se ye mali nti from ho no police for no afra my sister say omudi no kunu ba nti nani so aye kakra nti ohu na ne ho beto no kakra nti my sister mbla na my sister ko ye nti my sister ko du akra ho wie ye no omo se adenti no no nkwa mba ena busuafo di na chi say kopem na ye hu no so for mama to me provide papa don enfa na police for no so ye frɛ omo mo fa bi ni din the same be man pato ukunu John Dogo 87.9 Kumasi Doji okay Doji enti me pato wadawroma oni no wa masen pato ya wu 12 mo wo 12 na ba kwa ka ba bi na enti aka 11 woni be ma ni kunu ya wayire awo mako dumienu ena baako efri mu amano aka edu e baako enti mesremo mu amu wa chirichiri mu amu wa bencheye obi a mehwe se mu hunu abrantie yi a me pacha omo ye promo mo fa ne ma posifo aso ye bi e ben wo na ye hu na chira kwan na ye hu na chira kwan madawroma na ema 11 dia anu agense bayi enko abetumi ahwe wonum dumienu mpo ena baako afiri mu na aka 11 they say waja 11 ni na egu bayi so a yenim ba bi onenam wo a wo hwe no wadawroma so hu da mbomodia na ema yaso ente na yentumi emwa Pastor Julius Akwaba na Napi Akwaba Evangelist Akwaba Akwaba ama Akwaba okay Pastor Julius yenhwe yemi abadebo ena fe Gabriel ba se ne be se me ka bi na be wa ka se me na ma be ka na de na de aye de aye na de 87.9 yo ma che tie fo nyina ba di bo asem na tiawa twa tiawa na na ko waka ni ye why mama fa Gosway number no aha Gosway mobile money number ise se aye ka say ana me hunu se emos frefre misim ti me nisa afi no makodu obi a ono so ya ani bia na je se ti disa afi no makodu ha kan sabi anti they say the break ko yentumi ni eni nkomo bia nyame adoma na yetumi ni eji nkomo nti
numbers no 0599 305 202 0599 Akoma FM 87.9 Kumasi 0533 48 77 26 0533 48 77 26 Mami Ajingo onna say ka bia me ayiro se wasi ka bia be fly aha Akoma mu nsam Akoma FM ebeba ni spraying shop bia obama discount 30%. Ajingo ebe papa kwa no kwa ni do aram say Ajingo no so for Martin dimtiwana ja odi ba so je koma ma kuna akwala le do Ajingo za mi shira say ye be bubon krofom ni mu wa ni ayiro nkwana nyanti ebo minima na dia che ebo minima pateri ya je nkwa ye ni ka pa che ya je nkwa ebo minima umehu ya sume yeso ya kati ntehu adimu ya ni ka pa che na dai o da bo ya dia enti gospel na ye pese ye je nkwana etumi eboa ebia na akwaye oba obi nim da acha asem bia na woji obi nkwa bia na wo chena ye wasa woji obi nkwa nya mebe twitwa ajo na etumi aboa ti nya me nhyira etie amen ma Akoma FM 87.9 Kumasi na de o nyina na se ma se dibo na mi shira sa bye why there ma ana le na sere na munya mo sere se me da so aya dia na kwa so watimi aba kwa obi atimi anya kukuduro se nte se abba fidie kakraka so na waba last week as abba this weekend just that an appeal we question ebo na bo ho do ni ba adibo epimpiri na chinye sa ade anka akukudu ode ba vimo de ba so bama enukra wo mu se me abrante otie wo hwe no nkomo nyina me me hisa abrante wo do problem o ma mema be adwuma ye ya che mema bebre ba utu se guwa na sama ene na no akukura ya oba ya kan se me wi akukura se me na ma metie hwe mu de mu ni ho obi nka nto se wo ye mansofo ba brati yi ma o hwe ni nyenye mu pa na se nka debo ba foma ma no na nka de no onye because akura yo te won chen kura no o ma obi be so sabi o ba kura wo ni obi na awo a nti nka de na nka obeye bi ye se wo ye o but ma de bia me kasa asem we se o pese obi mu a wo se oba wo se o ma mesika pa mama so ma nwom ya o te di bonkom ni na ma ne to fa bo aye sika no wo bepe so wuti enkom anya kura no kwenti no wa di bote ote na anya kura no kwenti no wa ha ni to fa bo nyina ye se o pesika twitwiri die bi age fi abrante yo oh na o de ye fa bibia nto nchen o pesika twitwiri ba chompa ye de kwa ba ye fa so ade bia ye wona kwan ade bia ma ye wona kwan na obi ane ba wo wa o mo wa bro omo na ahayet ya ni mema bibiro ma ba ha omo ma kodi ba bia omo kwanga na kwa ye fa bi ma ma no etu wudi wonya no omo be obetina wutimi mo no kwa bi se onhwa akola no wodi omo sa akwa nu ha so ohwe no ohwe ni scanisa I don't know, but say you shall what my judgment say, or yellow from dear. And the canipa way from this, who pussy can perfect no wa. Ma, and how far no come pass one, you sure say, you so pass one. Said you we are all heno, or enough from their own really yin tono, and can also bet me a bit of general swaka say, if you're far pass one, the assassin called the mount, whatever mount. So, now always the city crack. Oh, and I want to was a man, when you saw, was a bit of woman you saw, was a man, was a bit of another quack on a sender from. I feel dinner or AD. The sins were to the form. Now, no one was obeying dinner and wine and tell. I say, I used to tell you, I feel obeying dinner. Oh, see, you didn't what you was with my woman you saw. As soon as I ban or was a little more. Oh, the man. Yamra once me did be make me say be to be yan bodi here so oba ma lo se na hwe mema omo kwado nto nkopa adwuma nya ente vice versa be ma to bi yan bodi dia oba fom bre once ma no tie na sem na mo no so dia akoma pa ye dia sese wo ye na atumi aboa ma akora ye na ni abre afi last show no de be si akora se meja akora ne ma akora obeti ma hwe no no sakra na samon kan ye sika no but later no fe or the na you be say oh pa
akwa mi no ye de mu di akwa yi ma na me say misika o pa je o be wie kwa misika a o pa say me dey so ma misika ma me dey sabi na ni ye na ye ntina say ye de ani ato ne ade banya sa ne o ma wo ye na empayie bra ye onyo obi a sabi ne ho asem say ya na say o ba kra o te onche kra no 9 months ama seke etwa no e de ahwe na ohwe na ntia e ma kra seke etwa no enti ono so mfa ne bayi e meka ho na ewom se fa akra onye nu 7 years obetimi atene de e de Ghana mra kra tia but ma Ghana mra so etia se akra nyini nu sa 7 years ultimate enti eno so nkire se sebi so obetra oba nche no oba na kunu kura eno so fanta eno so Ghana mra so afu eno so ana eno so mo yi ano ni se Ghana mra fa so se akra nyini 7 years not ma no be kunu mpa ni nya no ntena ho no so question yes but na center on location kra judge baby a wotia ne nye embo akwala ye je ma be ma nti ma be ti kra no so da chi ya because say wotia sika nkwa wo pri and then cheto opra akwa ne yedie akwala ba tan ka wotia na obisi na sika na me de sika na but the yes sika na ma since the obenne obache na obenwa okay ye omra form na at least ye ne bra so ebe kasa na at least and you many be ho no so beba form na yetumi ade ya to ye ma medase again Marco kakrebi na meka Akoma FM 87.9 Kumasi sika yi ayeti se hunu munyi wotina se atwon wo de ye nepe ena form enti de ha be men nyina ne se wodo nsese wo betumi ahame wo so wuti wo nyina be men ne hwe wo aka wo bi hwe wo enti wo bi hwe sa no na ko bra wo ase kakra na ko wadidi wo enti mpelumfo se be ye didi wo yes ho oh dibo wanu nkuwa na ekumi wanu nkuwa dibo wanu nkuwa FM 87.9 from na no na no enu so na ese bibia nti Deborah mesraw wumu nse ho mfawo nti se wonya be ma bi nanka wote won chen a nya abotere ma no bra wo ase eno se wo kasa kra e de gagaba no wo pia bonten na obi ahamo obi ahamo you say dey usisu osu wo se de bagaba gidi na wo de na bonten yesa na wo nko nyina yiyi Akoma 87.9 Kumasi Mr. Brafom na be me onye nipa boni ni na sadie Marco be me so no o si tete akwala no so no ebe sai nyoma bi akra no o sai ana sadi o si wie asem no be ma ni Gabriel wo si wie asem no mani anya ho akra no beba wo ho 1 week the enfa dabi yentu akra ni se football yentu akra ni se football yenya akola asa obesei yenya ne sa se de wusi ya akola obesei wo akra wenye 2 years obo sa ada wayi oye baby wo se 2 years de wonyiri omo no kokko na on se ne baba akra ni besei akra ni besei na kokko na de dabio enne se yantete akola ni yi a be to so no wo betete na ebe ha adwene enti wo baba akona wa wo no nti no enti ye ka no etale ye yam se tam na wo di ho anwan ne be hwe no ene asem no esese so ye ka ni ye esese ya ho di shede ni ho na wo ya rekra da ho sesi na obi be ka no be kakra ko ene te sa kra foforo ya wo foforo me pa cho ye beto wa de abo nti samre na 2 years no esese wo tete akwala no wo sese yeso akwara yi mu no ase ayifuo bi na aso ni mu akwara yesu sha eso kwadi ni sisi se obo no adan ota wo busi ya ye tete akwala asa abra ye wo baba akon ye tete ni ye fanisi wo samre kwa 2 years kese na nti onye free on dia go kama ye di ni be ko school o be ko school o ko 2 years o ko 2 years ese wo ko school
eti wo kra no se wo anye waduma na wo ya FM 87.9 eti bra ubesidan akra ibo ene possible ye nya akola asa eti se de wo si ka no mu ka bo mo tete akola na mo nka mo okay na se de akra ni si wo si tete no ebe ha adwene na mom mesira mo mafofra nya akola ne so samre oba eyi dibo wano chapachaka pachacha fesi baby okay mesro ye no oba nyai emepe no hey ye no oba nyai woni me jai kra chinchira che wo se me asem we de me ti bido ya nye mama no no me mama wo ya wo mama no no boy oh so first no ni na jai nyina na wo ko ni fie mu ko do dia ni di no mu di nkomo na mu ase o na nka ho okay we de yan hwa na we mpata bia so ni mu eti wo ko pe bibia ya ko ne ko pe bibia na ye oh da bi be man kakra no fa ntonto ne ma wani mu so ontimi nso ade da so ontimi nso ade na ni nti do no wo first one ron so on go start on wo tumi aboa be man na mo ma hwe dabi ma ene de kapre ba kra yema no ewiase obi asika hwe obi boto na kwa be fa so obeyi ena be yere pa okromfo ana se ye be fo adamfo so ro obi by phone no ni se wuro gbodo wie obi so anu de fe ni boto ni obeyi ama no ade ko don 400 million yama obi yes so ro another yeah oh the aje 400 million onu ko de be ma owi okra wasabi wo se be ji 200 bi asa ka ho asa so abaya de onu de ni ji media so no kasa akokro asa fere asa so no ma gabia me kase sama binu ma nsua sade yesi ni be ma kasa Delilah sunsun kasa mse wanya na nso be ni tribu body apart from le maame le papa ni nua ma na ka ko na obi ani be na ho de wo obi ani na busu afokro ko kire ba bia Filistifo se yenim ye wo fase yenim ye de hye no wo dado a abotan wo mu ade ne ko ho no wo nim tumi wo Samson so unless wo baby e ma no bie na no kai enti se wa nya sa sunsun no a abrante mi nua mama wo ni problem wo be hwe ba no aka ho so no na anu wei makase ha misi wodum kasa bon won kwanye de wato petan ye be pamo da bia edabo ye be sraw se wechi ba ma fufuro bia be ba na odu suban we ya ele be hia no de ne oboa mama akwala no so no sa emra wo man ni mu aha emra no etama ma no 7 years no ate no edu ba bi nso o mehwe na situation ba ni kom na nya court di media kura ni mam na me ama hwe maadi enu ntia woni ye be kire ma kire wo man kasa nhwe ba bi akola no tena so be dwe no na wo ma bom no ma hwe akola no na sa de odi be tu mi na wo hye me bose wo be ma mi space wo hye me bose wo be ma sika emu krata so di bo fasase mu ekwo no ha obi ansa fakwa mali court woni mbosha asema me be ka no woni mbosha asema ka me be kai woni mbosha ye hye dem dem maso wait me kan ka say misa di bo wase mu ekwo no ha ana ma sika nya adwa wo ma pe kapra ba wo ma papa adwuma ye ene ko ba ko papa wo be ko pe sika na fa adwuma no hwe de ba na after the go enya be ma wa so eni ya be hye ne ba wa je atum woni mbo hye nkrofo sha woni ejai yesi mi kan ka say punyu na kra ye dia odi na de yesi e be ma oska ye adwuma ni afa ma wa o tie ye be de mama akwadwo wa baba we yafa are o ye kwadwofo onfa nani ne de ni nyina nto nchen mimi hu ne se anameboa akwadwo kakra wo ni tim ya ne de ana mimi hu ne se bia branche ne ne start ya na misa na ojeje no so kakra de ten se abranche ne ba on say 40 plus oniba eno ono na wo awa ma no ntino no de adesoli na be so ntino no so bisa nse na ne ba panyin ne papa no o de o ko bi de na ba ha ka wo se wo ba panyin ne papa na ne ba nya me a me hwa me ba mama me no de mi hu ne ba panyin no say last time me kan na ni wo ne ba panyin no wo chen we akwala we
no papa omunyo ma na ni wo ne ba panyin no chewe enti wo se de o kan nyina no e na o ma miska ne me ba ne ndidi e na say obenya na nko sori anopa bia na nka be ma no sori a na nka 100 cedis so say 2 million na nka de abe na nka ne ma no o me didi peche na nka o te faako na nka branche na nam so ono na awo ama ni nti no na nka enya asem a wo ne be ma ejai onyi mo se wo ye na be ma ne ujai se na mikosi ne nyama wasoma wo wafre wo kwato ne girl na wo kosi nyama e de be nko be ma so no weja no so pa okra na ade no so ujai na se ko penesa na nka bia be ma na sa ne na ka bo ma be ma so yes smart one na anda me de me mesa baba wa we se etwem di oswa odi oye den yo muni hobiem enye ono na eba abehwe ahwe oba panyin oye careless so ati ase oye too careless wetimi ata ma oba 9 months mama say we ne yes o di twa na nka bebo ni team say de esitie na akra 9 months awori an kanya ne nsa anka bebo ni team wo ye ni ehwahan na akra ne de sekan twa ne nsa nye obi ne twa ontimi sha akra no mama ontimi sha no di obeye ne say abrantie no say wenya don sa to abrewa aduane mu enti on pe kakra bi ma no mama so no ai kakra bi kapre ba kwa ye ma no enye sa de na so be so abe ma ne sa ai tanya me na me hwa me ba be de ne be so abe ma ne sa enti o ma ne bibi kakra ntonton so bi wa ni mu ha no fan ko hwe ba no fan support no dabi ma dabi yenye o so you be de ya de ye yenjia ade no afechi we ni eni obu ade adibo no so onye na adwi no ama misika shabra adibo tobo na kwa be paso obe kwa hwe ni ewo divine eye care clinic eti misro na nsa wani so ayo wisi so hwe ni ama huni ya santenten mi fimfim wani so ba ma den fa wani echemo ewo ho won be ma lenses ade be kenkan no watimi asade na ntia wo so awo frames a eye kama na ya affordable e designer ones no divine eye care clinic ese brai na won sort out kuma se asafo market one more eba asafo VIP station 0244175788 0244175788 ANS Electronics Airton laptops and the chargers ahodo system unit monitors tablet TV any remote ahodo nyina wase na would wani chemo na hwe ho 500 Ghana we benya home appliances papa eye kama na ebesi wudem ho ache enotifo ni tie mu anasefo ni chemo ewo so tuom market awoshi Alan and afei Oduman Estate 0202187292 Flora tissues choose wisely ene eno na wodwa so obia ebehia bi nkura di school na ya so ye de bia to ye bag mo edwomba bibia nam bia ye kwa yiase ye kwa adwabo biase a na chese no a ene de pepa mfifre na ho ne die ho nsam ne yade ntino aye Flora tissues no bia de ne ho atoso facial tissues disposable handkerchiefs and a fake toilet rolls multi-purpose towels and napkins nyina ewo ho eno ti eba ni tissues here and you choose wisely and any Flora tissues Kovi organic tiger nut powder atadwisam ewo dwaso ana papa ye different show the there wo pede pie wo pede mu ye light kakra na chese why ne said ye wo pa no abobo ebebo papa vitamins ahodo bebre no awo mu a ebo ma immune system jene na so ebo ate cholesterol so kra wo bibia so betimi adibi se wa fa from anasa wo ma akwada no for e atadwe nko a e na wonom e dia ye no nti ade hye wo kuma se mo hye ne so Akoma FM sa wo ba ha ne asi ebi ni ho a afei de ebi aba no tibram na abajo de eye Kovi organic tiger nut powder atadwisam 0206335311 0206335311 na sa wosisi ya oya watua nra hodo nyina wa memene bi na so enko wobi wa hano ma chese wo bu ni nsase yi asade na ya se be ne ye ntinom wa fefa painkillers ahodo nyina bia na me se ne system no agene wodum painkiller no kura nya dwuma biem wonti ena homka hit patch ewo dwa so bomoden se obeba Akoma FM no abejo de anase pharmacy shop bia na unsa kan de eye plaster ena wo de tare ba bia ya wo wonom na we no plaster no wo mo de herbs kakadro ne cinnamon nyina frafra oils ahodo wom e to de tare ba bia ya wo ye na say unkotodwe anasa wayase wusisi ho no mo sa no a ebebo heat ne bebo nkakra ebo ne nyina no na ya no a ene etu ase edema eno ti kuma se Akoma FM ebi wa hanya sanso a pharmacy shop ene herbal shop bi e ben wo bi abowura moim na akwajo de akwa we so pe ahomka heat part aye plaster ne bo no so da form 0599991149 0599991149
top choco chocolate spread and top choco chocolate drink eye chocolate bomadi asa won sabe ka de chocolate drink no papa we de he wo hia be fufuro bia enka ho no ano pa no awode bosom wono mo edi cocoa milk ni sugar ni nyina wo mu dadam eno nti no ansa wodi so hia wodi awo no awiabre yi sabere wutie mu pa bibia atwa no subededa eno asa wanya pa no awode top choco chocolate drink anasa chocolate spread wodi bia famo ede papa wo man Ghana cocoa no ena wo de ya artificial flavor bia enka ho eno nti wodi a ebebo papa ma niam akoyi ede ma bomodi asa shop bia be wo bia no wo bebo era ho na wonsa account de to form frɛ 0243 033 033 0243 033 033 quick credit besian was sika ne ta ho bra baji bi fa ko bia adwuma fatre wadwuma mu wo bibia emergency na ba bomodi fo ni kire mo wo pesika twa school fees hospital bill sika bia ho senkaye aye na pesika de akoye a eye quick credit wo mo de na nya fe na kofa collateral bia bra kofa ka besi so kofa wo dan krata bra da bi wo mo de ne de Ghana card ne nko a ena wo mbehwe ho ama wo bosia ne bi ensi ho no so e wo fam eno ti gi number here na quick credit e wo 0302 20 0390 0302 20 0390 grow fine moja drum super grow fine makes you grow fine wonsa eno night tititi wo na so na dwa wontimi na da bia wa ye hojo wankasa wotenka ni padua no se ne ma nko yie mfama wo ba ofiti kro no kakra bi na eba anasa wo de na eba bebrebe ani tumba sabisa wadro no eye grow fine moja dro de wa ya de a che wo bagina wo na so a wadro no eye grow fine makes you grow fine 0244 596 532 0244 596 532 Currency Ventures Zahara Mr. Ene Zahara G capsules infections bedwane afei Zahara man capsules be ma begina wona so kirebe ama bibia koyi ede ama hindi heba Mr. malaria na ne eden pa obi ho abusumi bia boss wo treat malaria bomoden sa won sabeka hindi heba Mr. na de to malaria say one time esa so treat typhoid any diabetes esa so boa pa ema wo pressure no eteso ede ma herbal any pharmacy shop bia da wo benya Currency Ventures nro ya wode abadwa so anase nu papa ya wode abadwa so no wo benya bi ato wo pani dodo mo so dia no afrem 0248569335 0248569335 afei doko abeno mo enye kala bia wo techere maso bibia eye natural Janinko orange anase Kevin Gardens Ghana Limited na doko no ba ko eye Janinko orange juice ana fei cranberry fruit juice eye kama pa ni nyina no obi bia da sadia wutie wapomodin tie bia betimi anombi enam se Janinko orange juice no eyanka ko ana omode aye sa pepepe ena cranberry fruit juice no eno so etiem eyema wo awobodwa se ye wedding eye anasa puntu obia eno ti bomodin se grocery shop filling station afi Kumasi mo China mo semenhia mo eho nyina babi sabie na wonsa akabie channel so se eye Kevin Gardens Ghana Limited ena de abadwa so dodo atrum 0244338029 0244338029 Okay, ama edasi yentwa ye homra na fe yenkwa homa ne so. Me don't see. Let's say grow fine dear. I'm away fine papa. Why food? Sell us grow fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na money this year. Somewhere secret dey near. Aha! Grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum waso aba ebo afofo yie pa. Yeah, the young kese ye koko and asoda ye. Enfiemu hwam. Emu so de. Enti wo obi a wuntumi na. Wo da no krokro. Ana wo de mu se oba. Na me say ma won eba munyi akwa ne yeden e ma me na me pese me hu nanim kura nti oba ye an wo woto on mo nya hye na se ma ja akwa ne kwampo nya ho na ato ko ne ko bibi se se scan ne 87.9 ena me yes mo fa akwa ne ma mti wode akwa ne si table so ena me yes me fa akwa no nti wo no ne fa akwa ne fa akodi ne ho ena ne fa so abedi mu nti se ye echi no ezi yes wo chi no na akwa ne kodi ne ho mi so fa akwa ne ma me ena ndie wano so mu emiya me kon ma me nsa ho nyina na atiti no e na me yesem de Kotechima police station mani mo ni so me de kontimi ko no ma chi wabodam kasam me ma na ya ma chi me ho chemi ni bia na she mi wabodam kra kwasia ba woni afichiri ana de di matenti ana me ko ne de ko so nya ma hu ti me pass we kra no mi ja no station no mi ja no de ma ni to gardens no e ko ya yes me kwa ko case mu sisa case mu nya wa ha ti me fa ko dofi e ho no so so mu ka sa me fa ko ebu akwa dofi hono okay nti me yes o mu ka sa no na me ka se nti o mu frɛ no
no de akwane ba no so no fa akwane ma no so de akwane ma no se bibi kosi a emu obi an frɛ no no nti wadi akwane kwa so no de akwane ma no se bibi si a mu obi a enfrɛ no asem o kan no nti wakasa bebre nti no na meka no aka na police nka se na o be ma no ba aka na waka sana out na police nka do didi na pen nka se de boy we di ya mi no sika na mi nka me yakoma mi alock no na meka sa na ndo sa de akwane bo ne kon no de ko nti me friend me sister na me sister ka say okay ti me ko me bra ho no na me bra ene ebe kan ya se o de nke be ya nko fa akwane ma me fa ni nkofie na ade achi a wo se da on fa akwane ma me na me de mi twa so ti ade achi a nka wo se me de asem me ko ebu akwa no mo e de both yon na si da bi ni se ska no na Maa Akos mo de sa case we bia no mu ka ho asem ti me de ba nti man de me de ba me ba ni friend na mo friend okay ti ma me ma asem no yo Gabi osampa akena oni obawo makwa se 1 year old saying Pacho akra no nyampa 9 ya ebe no anye 2 years na obefa no nu bra wo so obefa ndinti e na obefa akra no e di free double ho mama tifo na obi ajo so okay mekoye no akra de bia o ne nchen o le pa akra no men skaro de akra no ba mekotu bibio na meka ebia akra no bia na ndwale that moment no Mr. Ogale no bua na Ogale no nisa meka me dwale no tu bi obi na kono se bia o ni na makanisa ya bia ko e bia ba no kono horo bia no na sisi fam me kono me koto na meka no o challenge ya no na akra ni sia na no shempa bua na mawro no de no yi no ho ano na ma de na me twaso ase me ya na se akwese bia no bia se opua na empua opua na empua akra no na se ma me no Bora and I Gabi one case no 0322498035 0322498036 0322498037 within the baby are free say yo yanka ba you know somebody o ka do ka de be che na no ba mu tu no fo e do ho ase e mo ri ko ma ma wa ya ma o ma ka se ma ko ko ka se ya o se ti je ko ayo o se di o na ni ya mama me ka se de bia mo fa ko nya so mi che mi ko de boku en to so ba ni asa mi ma ya che ni mi ya mo mo juma en pa bo de mo na na ni sha mi na me da se papa within the baby are free Maa Akos Diego one your friends are you? Na yanko. Maa Akos mpata again onu bibia na. La enu ya se se bi onu week ni ngaka o. O de pete last week ni na ne kasa no ntoyi. E se bi oba wanye obi aso mu a wo yora ka onu so ntoyi. O tumi chop money ma kwa wa ya de. Obi tumi bi be wanye kwa na ni pa kwa nya ni pasiri ni. Na still after wo tuna de konso de ni se de ebe boa. Nti mbra fon pa no nya reje na wo yera emwa no. Baby said, "Who are you?" "No, my we are for a car." Ala ko jana mi chama wa nyame kamo. Nyame onstra. We didn't baby afrefre. No ko ma ho. You so ba. Na ho. Me ado. I go where the my Sunday kakra me ni sikan ke ja ti tuwa bi kakra ma Sunday kakra. So bebre ma ye pa. Yes, na ku ya na me say. Ai o ba man. Ni tra ma kwa ni di o sa me tra ma amada wo ma. Muni ma oba ni kwa kula unya 2 years de be ma ntinye nteteleta ifrema ni nyame me ensha oba pa we dey ni baby afrefre ni aba papa bi afa kwata papa ni aba ma so mo ko fiase no tanko ni aba bi de ame mo no abejafo aba so na edumadi a ntima afefo ne atiefo ni a mi ni aba de me ka che mi ni aba ma ne se entawantawa na watimi wakame e ma kola ni nya asundie akola afen wo ko 2 years de bema ni ebeti wonu mu asem ka wodi ne maame no na kada bia ukaka wakwa enyini se bia skana wodi ma no maame ni bedibi ana se ne bana wo ni bedibi wo yesa dia ene bia akola nsu ntimi hwe no bema se wo ko adwuma oba 2 years wo na adi beja no nti esiri ni abema no se ibebua ni abamu ne ntrase na mfa akola ni mo maame no na 2 years na maame ni akola ni ntrase wonya be 6 years 7 years
na so betimi abete wa de dia ebe buwa na 2 years de me nua ba no odin na be ma no so wonti na ni fi akora na ye nua ba no so na no kasa be ma na de pa abo no nti wonti na se ya akora so be nya so wie na wanyi no ye panimpa na mo so daate mo so matimi adidi akora no me da se me nua ba me sha me nua be ma papa we didn't be afefri mama ba to ye fe na na dia de ka se fwa go buja na yo ma mlenchia na nafanku o edu bia tu konfo ba ko pe ani faki so wa bo bi jare ntia ni ti pa ma hwe na ma go betima heni ba o betima heni ba onu ana awu no o ntimi nto akwa ne nkene nya akwa na jeje mu da woni betima hwe akwa ne kama oba no na no na edini wo ba wo ti sa so de be ma be tini ba no wa hwe na de o fa mi sika mi na o wodi oba no na no de mu ade onya ho abotre na be ma ne hwe no ma be ma go tuma hwe ne ba mo pa de ba ma no hwe na ade be da se pai we didn't be afefri oba ko ira na ha e champo brofen kwa mo highway ja su je ga wa te ubutio ma fudo na ya oni no tani sadana eno banana omo amsterdam mi chompa oba ko opa o New York we bia me chiao na ba ko ye be se be ma no akora 2 years ni ada wetima ya akola no won o bi du kan ne ndi china o be ma ko ni ni wala be da ko bi ni wala ni bia no edi ko ni nyina me se mana mo mu wo ko wi 2 years wo ba 2 years wade ni bi se pa ni ma kra me da se ma me fa di o twa to di ni be bia afefri but wo on ni teachers wo fence no okay me ra yenti we yo ka to me no na be ko na 87.9 Kumasi that program here madam lo kwenye ya last week ka kar mutu ga mutu edu ga mu to kwen kire na kumbe ni bi bo 1.5 years ko on year ni ba school because of that problem ma yo ya ba na bet na hono utie be man ka tare tie ba ni je na bigi ni se o ka sa kama ni ko no be me no be ni ko be na fa so o bo oba no on kana kura take su take ni kasa na wa su ba pa wa na je se ni fu ni na to be man no na kan ta bi ta da fa ni e da no ne ta be man ga Akoma FM 87.9 Kumasi asan na na ba to wa kuma da man sha pa no because no we talk ni na hu ta ne e du ba bi aba ta ni ti ti e kwara no e bi ni je so for this say ye ma ni dia de ba ya bo ka da na ya ko pe mu amani bana na kina mimi aka be baso de tenti na so ni ka wa mi ka tenti so so an so na so no tenti da wo bana wo sha kwa rita no pa ka ni no ba ma ni ja pa ba mi ni ra ko do ni bi ni te de titi bana ti da se papa samno na maka no so oba anya responsible ye we dia kraja no enye ye be manya responsible nti ye responsible no obetumi ahwe no anu ahwe no akra ne nye ba akofo dia medi ede Maa Akos aha ne edi mu se nyame ya adom okira ye brada ye be se ambeto so little congrats ye say hard work pays nyame sha ye da nyame ase se enen so eja little etumi anya abasobode a eti se we ehye nkran manipa no oku ne ho ye adwuma na wo se onya nyame onsha no onshira Akoma sports team ni nyina ebusu apeni sami a champion na mi hu kwatwi enti wo be che me die enti ana ne nam ho na me hu de okoye na ma ye ni nyina kama kira e be se antrase